ꯗꯃꯛꯇ security reasons loinabak makhoi loina engage tawre happily engage matamdo oibibase akhoigi DGP se cookie officer amane Churachandpur da thokadoribase district administrator amadi ngasai SP mafamdugi leiribani makhoina solidarity relay ama satkani haibigi namada satle haraga sophisticated weapons mayam ama pairerga laeraga ikhang hangodana maitei da landara khiban numito haujiktagi ngaktang di akhoina taba do pung 3:30 adum tara agani ado ngasi phawbada matamdugi district administrator na lankhiba SP na lankhiba single FIR amag loss tawde departmental proceeding amag lokhate aduga whereas karigumba akhoigi valley sidai sida kanagumba amana lanna tawbo oiragadi madugi mathakta NSA pandana koitan tanadana khotana madu tawi adugumla duna akhoigi rule of law sidai sida akhoi fair justice leitaba se akhoigi Manipur gi lengak amadi center government gi lengak ta akhoina uba phangi adugumba ubadugi makhada ne akhoi citizen mayam pumna mangna hinglibase amuksu yengsi numit aduda nupi angang singda tholakpa tahai uhoidraba molestation rape aduga yummai thabiba otpiba naibiba chaba phang madugi awabagi mayam se mikap mirau khon mayam se ngasi su still akhoi nakong da tari ngasi su madugi mami do mutuna akhoi muthapang ngamdri peace resolve to wangamdri IDP gi wafam degi so khoi myam ta khre IDP gi wafam se legally yengbada ai khitang thamjage madudi akhoigi 2023 August thasida ai isamangna su honorable Supreme Court satle haraga madudei duda akhoigi ngasigi IDP mayam asigi resettlement with adequate compensation and after providing security tawraga tobiu na haibase hajuk su pending lairi aduna Honorable Supreme Court ki Judge Committee na semlakpa adugi makhada relief camp ta leiriba mi myam na phangadaba phangoidaba iban nupi angangi sanitary napkins toilet towel adudagi khuding makse loina bang torakpa se masigi kano se akhoina sie dadi adum phajaba order di adum phajaba madubu practically grassroots ta implement torakpa dadi madu adum phajana effectively implement tawdaba dugi awabani akhoina ngasi nangeba se aduga Madugi Langi Watokegi Taureraga, Aquina missing person Sigi Awaba, NIA investigate Taureraga, culprit Mayam Pari and Hiraga, Terra Rum the Ginpam Sound and the Pim Sound, a monkey, but the Sumoigi, Kongol, Hosipo, Libangamdri. Aduadi India Gomena, not only in administration that the Natana, Masiki justice delivery systems in the Sumakois, as over sitting on Manipuri Prazada Taureba. Masi akhoi kaidong da ge do akhoi myang khanmena ba dakar oi akhoi myang gyan ta ba dakar oi ba masi thamjage aduga akhoi na jiri da thokba thokdok pehelga gi ngasai su speaker mana panbi kre hai bo ai gi mieng sina khitang ai thamjage ai gi oi be mieng da gi lan ba su yai pehelgram da attack tor iba terrorist ki attack to nupi amasung angang sing da ambak sok te ba makhoi na sok te ba Whereas, Ziri the Topa do the day, cookie terrace sing do na, Nupi Amasu Angang sing say kidnap Toraga, abduction Torega, Mogi custody the torture Torega Makoise, inhuman action Toraga, heart lega Toreba. Matam do da, Central Gomena, rescued Obangam Hibra Ngamde Makoise, Ngamdeba, Aduagadi terrorist Makando Yang Seba. Pakistan ki Pehelgram da torakpa Pakistan yaw na torakpa terrorist singdona nupi angang sida bebhar towe Manipur ki iram jang sida de nupi amaso angang de bebhar tawde madudei du da yeng seba ko madugi tawba bebhar do madudei du da kuki gi swai sida mayam sina amo India government ki daya phangna bani haiduna Madugi attack to moy amu protest to we condemn to we kangpokpi da makhoina relay amu satle madu yaning de haiduna karamba makhal gi terrorist no ba kuki gi akhoi di khalle pehelgram da thoi ba se Pakistan occupy Kashmir da Pakistan da land tong na ba sidai sida akhoina India government na yamna salib Assam Rifles Makoiga friendly oiriba cookie sing terrorist sing se purega Pakistan na ngahan bikro yaning bra aduna kokomi na ngasi warep ama loba matamda
Kokomi haisidi CSO ni akoi pressure group ni. We have to give pressure to the union government and the state government to shift the Assam Rifles along with the Kuki terrorists. Masi akoi ki voice ni. Aduga akoi India government na akoi sibu kansan abida ba akoi bu undermine to biba akoi bu neglect to biba akoi na khalle tarik ahom thar May 23 da thok paduda no manini ki matung dadi helicopter aeroplane mayam poraga security mayam pore peace lak tora mani moi bolok thok pa haidana makhoi di akhoi gi atopa group amda moi gi strategy di maitai gi terrorist mayam pha bagi luhup ta laga pha na bagi lakpo oiramba ne haina khoi na khanjai ado phabiu ka sukai de naibiu ka sukai de terrorist is terrorist but akhoi nupi angang da civilian da what kano nai gano freedom mat kano right mat kano sini akhoi gi constitutional rights akhoi gi constitution na pi ba akhoi gi hingba gi adhikar nupi oi gi adhikar amadi ning tamba gi akhoi gi property gi adhikar madu ngak pungam bra madu makhoi ngamde sida alambai gi isa singse cultural activist oina leirak pani makhoi bu circumstance na compare tawre raga makhoi bu khulai pai du na madu confront tawna bagi mohi akhoi gi activist on gi aduna de Manipur sarkar amdi Bharat sarkar na hairak pada disarm to na haibada aibu matam kitang pibigani waru biroi thank you madu dai du da disarm to khare khulai sina khare hoyares kuki gi sinabra sinadri adu eragadi sidai sida khoina lawi Nupimsa anigi mapi thong daba viral video lakpadegi Supreme Court na direct head cognizance lawi akhoi gi jiri da logba angang hatpagi di cognizance logde Prime Minister so mami pange Pahalgam da thokpagi di chatle aduga jiri da thokpa thokdoki di tumina leisalle aina haininge madudi karigi no haiba matamda thokhiba thokdok mathok bayam singse kuki na attack tawrakpadegi akhoi di retire tawraga thokhibane sudden provocation da thokibane kanasu good bad intention yaure raga maduda ill motive yaurga tokhibanate adubu ngasi di maduda thokpada senariba so called alias culprits mayam accused mayam do wana jail de leli thoklai be irang sida legal prosecution da thogana maranai taba faragana mayamgi haiba akhoi gi nupi singso ngahak tang harau re ragana harau bagi toba waragana wargi toba adu ragadi akhoi pomna mo wakhan khandaba darkar oi aduna akhoi gi resolution se solve se toba matamda akhoi gi people's representative sing akhoi gi sahi manga gi right sinna khabane hojik podi PR oire ajuju animated suspension sanja aina haijening badi magi leiriba bona faide akhoi gi respected members sing duna proper government ama langna bagi damakta makoina through legal process ta tofam thokpa kanana appropriate forum da salega moi gi claim tobio assembly thuna hangal hanbio natraga madu time bound ama kokomi na piga dabani haiba sinni ai gi demand madu da kari gumba tawdraba assembly se dissolve tawgodabani haibu wale lawgodabani aduga fresh mandate ama pigadabane madugi fresh mandate to lakpa matamda ngasigi tiliba nupi angang singsina vote thadaba matamda lepiba candidate sindugi lupa sangwa lising lawraga ai pangthara ro haibasa wasakpiyo madu da lebak ingakane aduga aina haijenengi akhoigi leiriba akhoigi ngasigi se peace laken hairagadi nakan ani makta disarm tobio Assam Rifles friendly oiraba Union Home Minister ki khutsabi se Pakistan da lan thengnabada sijinabiyo so that our national integrity will be safe aduga alambai na oirasu village volunteer na bo oirasu akhoigi any criminal liability singse masigi malan khudingmakse criminal liability sing exonerate tawgadabane maran kopi gadabane haibane adu oiragadi free movement se salhan gadabane
करीगी फ्री मूवमेंट की सिदाई सिदा तात तौरी ngasi akhoi gi honorable respected governor na khongjom da tarpon katpada maitai gi traditional dress set le raga hoi phaijom kan chubadi asomni lakpani yamna ingna tarpon katpi ko magi pukning da wakhal gi santi gi mamitai adugumba santi do akhoi gi praja miyam da pinabiu sine akhoi na haijabase aduna aroi bada ina thamjage madudi akhoi na lawbadi akhoi authority nate akhoi di prajani miyam ni isam jam ne hingjabane sidai sida akhoi senior citizen gi su wahi ama khatang di ai tha jahore senior citizen mayam na wana khange sidai sida makhoi na thabak tawram babu oram basu tawdaba orasu thabak tawdaba mayam che tabak atoba mayam che masigi phangadaba gratuity masagi phangadaba amadi pensionary benefit mayam commutation mayam che PR lakpa matam sida di akhoi na karor da akhoi Manipur government da deficit lai ba se president rule lai ngai matam da central government na masigi deficit sing ja phokat pire raga senior citizen gi maru oina awaba taraba senior citizen employee sing awaba se kokpio aduga masiga mari laina bada pai authority sing na nakhoi na thabak tauba matam da fazana tawdaba haibadi yamna neglected oina tawno uriba se nakhoi su one day time will come to get your superannuation haibase kobiganu fazana thabak tawbiyu aroi ba oina aina thamjaning ba wafamdi praja akhoi kaisu laite akhoi da authority laite akhoi da power laite akhoi gi power di vote ki matamda aina apama da thadaba madu ai gi power ni aduna people's representative sing che maru aina nupi elected members sing yawl sing ase tumina lebigano logi provision khangre raga ai gi lairiba chana ba ai gi legal expert si tana bi re raga ai gi constitutional mandate mayam do madu perform to bada active participation to biu haiba demand se kokomina yobiu thank you very much thank you thank you very much mathang sisu akhoi ki mamai de leiba ma singkhatsage Sri Moirang Them Gyanen secretary in charge BBF age thabak ama leibagi ganna tawbiona request torakpane Sri Gyanan Lingsimberg na baning singjari ahan bamaktada yamandam masubu kon biriba event homadi ibado pakhang babu thamoi nungda setna latchabaga loinana ngasigi dai selection biriba thoidong dun ikai khumna ban madik sarba koi ki kokomi ki convener kai khumna jariba Sri Athoba loinana thodo hendongna Manipur Sarkar gi tongan ba bibak payada chopatai te lobiram laba ngasigi asigum convention asigina moderator oina lengsin biriba kai khumnajir basri arkenima loinana ngasigi lakpiriba ITP singi loinana affected farmers sing loinana koigi tongan ba civil society organization gi luchingba sing wangai loising mayam punamak subsan jarga ahan maktada ai kok nonba amadi kai khuna buchari mangda wangang bikiba wangai loising todo hendokna maman yam laba wahi kaya takpi khre loinana tungdala kadoriba aibu khut paidona takping amba wangang loi mayam amsu loinamak ngambirakani ai yam sang nasu ai matam lawzeroi ai telapna matam kitang lawjage ngasi si sahiyani parakpa Manipur gi praja punamakna waba yaba wanaraba asum matam masida
mayam punbagi asigamba manipur people convention ki khudong sa baloraga ai wahya manikang ai phungdok sabani aina phungdok sagrabi ategi nati koigi manipur da leiriba koigi lal asina solaba village koigi masi koi ngang na bohna bada village ponder singna matam matam tu ke arai reiba yote thangti ade mayam mama utuk watuk mayam mama pairaga khul ngang na ba adu ma honarakpa mayam asi koi mayam ne na khangnare adu mayam da honarakpa matam asida ai koi haukiba koi gi February gi tang 16 da Manipur da president ulama laki adu president ulama lakpa matam asida koi gi matam du hausi hausi lairiba Manipur gi governor asna koi gi order thori koi gi lairiba magi koi gi aina yadaba khulai sing mayam asi loina pikhan na ro hedana order mathang thori adu koi gi wena di hanasu koi di aina yadaba khulai si bibi ki wena di paijadabani berial gumba kari gumba kharasum pairaga koi gi khungangi kari sum kano tobani adubu marak upai leitabadagi kari gumba khara yaropo tarakasu madu koi di loina ma koi gi tambaki di pitokre eti gi to pitokre adu moi function ma torga bibi ki su magi kano mada police station sing da are gusnu lom pitokre housing nungai tabadi kari gumba lansina amuk ko kisna sadali attack torka tarakadi koisi kari na ngakani koi popol sadaba matamda tim amadana koigi just misang mikhai nai bagi mongdo adu da labus koi nungai ti aduna ngasigi people convention sigi ai khudong saba lojaraga koigi tampakta husik tawri base semes koidagi khulai cylinder tohanba adagi koida tawba koi yai koi aina yai koi lansigi mamangda lairiba nahasing lairiba yuching mayam sing se aina yadaba thapam chu tawdabani ada hausu tawdi koi gi tampakta lairiba mayam sing se maruni yelong sing ji tawdabani hausi tawri sidi illegal migrants mayam ama mapandagi pusilaga sum thammaga moina sum maitai maruina maitai attack se sum tawhanba adu akoi sna kholai karim su yawdaba adagi karim su leijadaba koi hauriba koi youth sing koi village volunteer sing adagi hauriba naha mayam sidi koi gi tampakta leiba koi maitai isele naw sing sidi maru marang thabagumba lopukta sangan bagumba adagi magi thabak leiriba mayam se sanarga santi leirede leirabane ba khwaidagi nungai tabadi singda koi gi maruina kuki narku tirisingi area singda kholai pairaga yamna maning tamna yamna nungai na leibase adu मखोइना कोई अटैक तौर कदराई अखोई चिंगजब फावेबा अदुना कोई मणिपुर की तंपाक्ता तौरु सुमाइना सिंगदसु मखोई खुलाई सिंगदो अकंगब मतम मम थारगा हारिबा नुमि सिबोंगी मनुंदा करिगुम कोई खुलाई पिखतब तारगदी कोई नोई मथक्ता एयर स्ट्राइक तौगनी और नत्रग नोई मथ अकन बे एक्शन लोगनी नत्रग नोई करिगुम तौगनी हाइबसे ngasi people convention sida resolution tang lobiyu sammadaba miye haibadi one country moirgadi country dugi same uniform law ama katsana pameba tampakta law ama akoi chingda law ama kashmir law ama manipur law ama tongan community khuningi tongan different law chanargadi country ma lebi kai kanari adu country su leitra so yare Maramaduna, I am Mukan Haizeri, Nasiki people convention sida, Kai Kumnazeriba, moderator, Amadi convener, Manipur Praja, Punum request of the Basaya, Tampakta, some man of Kolai, Lokapudumaina, sing the su, some man of Kukinar, terrorists in the Kisu, Kolais in the Lokapiu, Maniputa Sandi, Tambiu, Kolai Yaudana, Koi, Chamanana, Santi Leminis have Wapum se, I Nasiki convention sida, I appeal to Zeri, Liampuna Kurumzeri, thank you. 타겟들이 오자기하는 마탕다 모헌 레아조딘 셰크 오자 사무 President Center for Meitei Bengal Cultural Studies Manipur.
Lengsen biriba mayam pum namakpu ahan bamaktada ikog nonna ikai kumnaba utsai lona nangasi preside to biriba koko migi convener oi biriba athopa amadi moderator gi formula lengsen biriba ikai kumnazariba RK Nimai IAS retired Aihak Manipurda Maru Oina Tampak Lamdamda Kundaduna Laiminariba Maitei Panghal Haina Kanariba Manipuri Muslim Singi represent Tauzaraga Nasigi People's Convention Nasidida Saruk Yazavani Wangang Zavani Yamna Kang Haire Haidana Ngangjavana Marakta lan kiba yauragasu tinbiriba mayam punamak na pukchil sauna ngakpigani mayam ne henna khangbire aikoi Manipur da khunda minariba pangal sing ase maru oina English sing amaga chatruk subna tarukta ening thau khagem bagi sana haktakta sanongba higai haina khangnaba wathok adugi makha tarakpada manau ibungo sanongbana Kasar lamdamdagi amadi housing Bangladesh ta lay kharaba Sylhet lamdamdagi Tara prison dagi aikoi mateng launa nabagi damakta mayambugi mathakta lan tana nabagi damakta porakhiba musalman lanmi lising ama chaurakna madu lan loiraba matungda ening thau khagem bana mapam lamdamda halanbagi mahutta lamdam asida lamdam sigi maitai ima sing maitai ningol sing piduna Sada nauda semdana sagai zat pidana moigi mathau sinpham sing pidana khunda leita rakhiba adugumba kangpuni haibagi damakta aikoina masibu samna ningol macha hairagasu mayamna kharadang henna aikoge intra community conflict si kokna nabagi damakta kari haigani aikoge marta leiba thajanadaba aduga maru oina naharol singna masigi puwari gi liklam si khangdaba culture si khangdaba kangpuna Mase hena mamuta na khanghuba yana bagi adugumba direct impact piba oina pangal haibasi kana sunate ningol macha singni haiba wakhalol sidede sagatchabani handak thokriba english singani subna kulhumdoi de thokriba aikhoge achoba irang masigi sahi ani surapagi pangthokliba si mafam asi khakta da pangthokpanate mafam asida tilliba miyam asi manipur gi lairiba aikhoge tongan ba furup ki mio sing yauba aikhoina thengnajai yam kharaba miyam asigi mathakta atei mafam sing dasu magi oiba level da adum pangthoknari maru oina megi tang ahum ase aikoi ireipak iramdam gi damaktadi yamna laibak thiba numit amani haina aikhoina lobusu yai matam khargi mang dasu english singa maga chamapan marfudra humdoida megi tang ahum ngasigi pungpham ngasigi numit ase maktada maitai amadi maitai pangal sing masen mabai oiba sing achoba conflict ama thoktana aikhoge misi mina kayama thoki mioi kayama siki adumaku hairiba thodok adu aikoi kautho khare haibadi karigumba tonga amadagi taurerga maduna aikhoida misguide torga thokiba aikhoge thoning da thodok amani haibadagi numit kharanigi manungda yam thuna subside tawki settle tawki amadi maduna henadum Kundaminariba Maite Yamadi Pangal Anigi Marakta Hen Chachinaba Kangminabagi Adumbagi Ligla Mama Oiki Adubu 2023 gi Megitang Ahum the Tokiba Asigumba Todoga Sidi Sahi any Faraglaba Asif Howada Community Anigi Marakta Yasinabagi Adumbagi Pankayamatan Asif Howada Uba Pangde Masi Akogi Amnamak Libak Tiba Amani Hariba Wafam Sing Asi Lavana Maram Orga Kokominasu Aikoi Kundaminariba indigenous Furup Singi Marakta Thokpa Adumba conflict asi Aikoi Karam the Toki Bage Hibasigi Liglam se Tijalapu Matamda Tonganba Mapangi agent Karagi Kud Yaure Maramaduna Hariba Mapangi agent ki Kud asi Aikoina Kakta Kiba Tarabadi Malosu Kiba Taragadi Aikoi Masengi Marakta Hanagumna Nusi Sanana Laminabagi Adumba status Adu Lakani Hibati Wakalonda Nasigi convention asi Manipuri People's
कन्वेंशन से सिनबनी अदुना मधुकी पांदम दुदे दा अखोने संगसन बसी तंगाई फदे मैतै पांगल नागा कुकी लेरिबा पुनमक अखोगी इंडिजिनस की फुरुप कांग खुदिंग मंगसे ngasi numit sida pangtholiba thauram asigi nunggi oiba wakhalol ase bhab taminaba akhoi khangminaba changi maramaduna masi khangminaraba matamdada akhoi tungkoina santi leina solution asi porakpa ngamgani haibagi achet pathajabadu akhoi na thamjabani okay matam si amna leitabani na aduna ai minute amagi manungda tension na bahona jage aina haija khriba ngasagi baitai pangal gi liklam se yenglapa matamda ining thau khage bagi matamda ki haurerga iril turel se kai ba matamda thingba ngamdabada ining thau masa makna akhoi maichok sina takpi bagi matung inna masa se kathok sarga leiba ki akhoi gi yaifana bagi damta masa kathok lage haibada pangal ningol amina kobi amakhakna mana la erga volunteer tawrerga ining thau gi mota ayowina thawai kachage hairga madugi akhoi gi pan ningkhai badu turian ningkhai badu kankiba madudagi haurerga mathang mathang lakpaduna akhoi 7 years the past sangi matamda initho ganbir singna magi manipur lebi samgat matamda pangalan mi sing mayam yaukhiba hojik sumoi gi khubamda magi mingi lising akhoi mayam ubigani englo manipur war thokringi mamangda bir tikendra jet pu phana na bohna bada achoba thaudang lokhiba haibati kanna na bohna bada achoba thaudang lokhiba pangal imung amagi tumna hathiba masigi wafam sideida akhoi kari haigani ano ba idea mayama ngasigi mirol da piba asida sunatana lisang sina sumcha tharak pada akhoi gi pabong laisram birendra kumar ge khunung isai koba larik te ibiram bagi matung ina khongjom lanfam sidaida akhoi khela kut koba pangal lanmi amaga pauna brajabasiga matau thangai panamcha pauna brajabasi athobaga thajet na konare pungningi warol faunare ga haidana saklamba isai gi sigi nungyu oibo wakhalon idea masi cultural activist amo oina akhoi thidok mina pham thoi maram aduna kokomina ngasi magi warep sing asi lopi rakpa matamda simain tawdana integral part amo oina manipur gi akhoi gi khunda minari ba pangal sing na logo doba role masigi integrity si porana bhona bada akhoi na kari thawdang logjo ge haiba dusu warep se deida haibi raga maduda akhoi dasu achobo thawdang ama yabagi tanpum du pibi gani haina akhoi na acha tawjai aroi bada akhoi खन्नरी वाफम पुनमगसी मपान की एक्सटर्नल एजेंट अमा यावरे मरम अदुना मसी एलिमिनेट तौरगदी अखोगी सोल्यूशन अमा सोदन लेरगनी हाइबसी अखोगी चुमलब वाफमनी अदुना हौजिक अखोई ममांगदसु ताकपिखरिबा पहलगाम की वाथोकी मखा तारकपदा अखोगी मुस्लिम सिंह मरुओना पाकिस्तान की अदुगा बांग्लादेश की लेरिबा सिंह असि मणिपुर दसु यावना लेइब्रा हाइबसी थिदोपगी थाबसी आमकना हौजिक चथै फॉरेनर की कनोदा अदु मसी मतंगदा आइना हाइजनिंग बा संदोक्चनिंगबदि मणिपुरदा खुंदा मिनरिबा पांगल सिंह मरक्ता पाकिस्तान की मुस्लिम अमत लेते बांग्लादेश की मुस्लिम अमत लेते अदुगा भारत सरकार ने येंगलिबा हिंदू मुस्लिम की ओइबा याम कम्युनल ओइबा वाखलोल असे मसी खतम उबसे तोफिउ मसी के महुता अतोप अतोपा एलिमेंट सिंह हाइबदि हौजिक म्यांमार के रिफ्यूजिंग सिंह लेरिबा म्यांमार के लाखो फॉरेनर सिंह से मसी कदाई ताना लेरिबगे खोलेबगे हाइबसे जु थिदोपिरगा मोइसी डिपोर्ट तौथोखरगा मिलिटरी क्रैकडाउन अमा तौरेरगा खुदक्ता हौजिक अखोगी पाकिस्तान की बांग्लादेश की तौरिबा सुमाइना इंडिया दगी म्यांमार की फॉरेनर सिंह से लेबा सुंगे यारोय हादना खुदक्ता मोइना लौथोपिरगदी अखोइना खनरिबा पुनमसी सोल्यूशन से लाकदोरिबनी हानगी लेमिनरमिबा कुकी के कम्युनिटी सिंह इपा इपू सिंह अदुगा अखोइगा अचेतप मरी अदुम सागतप मतमना मसिना चोबा अखोइगी मरम ओगेनी हाइना खंजै अदुना मरम ओरगा अखोइ वन टाइम सोल्यूशन ओइना मणिपुरदा चंगलखरिबा म्यांमार की फॉरेन एक्सटर्नल एजेंसी से एलिमेंट से खुदक्ता लौथोपसे भारत सरकार न होन बिरकनी हाइबगे अचेत थाजब अदु थमदरगा मैपुर मतगी विदालुजे थागचर थैंक यू ओदा सामू अखोइगी मथंगदा ngambe gadabasi अखोइ ओजा के सानी माउ वाइस प्रेसिडेंट माउ यूनियन यारगदी मिनिट तरुक तो लोइसनबियो मिनिट तरुक की सिदैसा तो यादरगदी अखोइ मिनिट 9 दगदी हेनबिदनबा अमुक्का हन्ना अपील तौजरे
लापीरीबा इचिन्नाओसिंग नखोई मयाम ngasi ahena thakachari asai ngana khiba mi mayam speaker mayam naso akhoi people convention amsung kokom gi maram da thagapa yam haigre adun ai madu amu haire ro ai di point ani khata haijage point amana akhoi hingliba akhoi ichi nausin हाना दी लायरा बा कोई मणिपुर मचा सिन्ना करीगी नसिन है वो अनि अहुमसी करीगी चपा यादबरा असी आई कोई लाम नतरा अदु दे करीगी गवर्नमेंट ना करी प्रोटेक्शन भी दे आई कोई मिते इची नाउ खता नते आई माउ देगिनी आई माउ दा चपा कांदा सी काइथे मान भी देगी अंगांसिना मसुनी पिछना कारागा नंगी आदिति कार्ड लोथो है आइबु करीगी लोथो को दबा आइना हाइबुदि सी आइगी लम्निना आइगी लम्बिनिना आइना हाइख्राबनि अदुना आइखोइगी लम्बि सी करीगी हुजि फबा चाहि अनि सुरा आइखोइगी इचिनो मिते इचिनो सी हुजि फबा करीगी चपंग अंगनब्रा गवर्नमेंट करी एक्शन लोथो परा करीगी कथे मनबिदा आर्मी लाइना लाइना मखोइबु बांता लगा करीगी अनिदी कार चेक तो बरा मखोइ मथौरा आर्मी ना करीगी मखोइबु परमिशन पीब्रेने अदुदी अखोइगी पब्लिक बुसुम प्रोटेक्शन पियोना मखोइ कुकीसिमु प्रोटेक्शन पिरगा अखोइ पब्लिक बुदि फावेब्रा अदु यानिदे मदु अदुना अखोइ आई रिक्वेस्ट साउंडिंगे मसी इंडिया गवर्नमेंट अमसे मणिपुर गवर्नमेंट दा फाजना हेरागा थुना हंदोखरो आइगी इचासिन इशुसिन नखोइ मेते मचासिन माउदा लरि तामदुना ले मखोइ दिमापुर चला गतिके काला इम्फान दा मु हलाइने करिगी माउदा चपंग amnabra आई इचासिन सु करिगी दिमापुर चलागा अमु एरोप्लेन चाहन बराने आइगी लंबिनी नासी चांगा देबुनिको सी अखोई वसा लोरागा ngasi अखोई मीटिंग तोरेबसी याम फारे अखोई हंदोकसेसी अहनबदा अनिसुबदा अखोईगी मणिपुर की लमसी मपांगदिगी लापा मीना लोयन म थुगायरगा पोपी थारगा अखोईगी उमंग मखाइसी महनखरे नखोई यंगो कमोपी की चिंदा यंगो अतोगा तंबेलोंग की तंबाई की एरिया दा मुरुगना यंगो चिंगी लम उ अफाबा हौबा मखाइसी लोयन म यांथाखरे करी थाबरा हेरगा पोपी थारगा पैसा तांदु लेरे कनागी मीनानो मपांदिगी लापा मीना ngatanisi असी याब्रा अदुदी अखोइगी रेजोल्यूशन लोसे गवर्नमेंट दा मणिपुर गवर्नमेंट नत्रगा इंडिया दा गवर्नमेंट दा हेरगा चिंगी लम मखाइसी कनानसो उमन यांथापा यारोय पोपी थाबा यारोय ना हाइसे अदुगा करीगिनो हुजि फबा हायरागा करीगी हुजि फबा थादु लेब्रा इंडिया गवर्नमेंट की स्पाइसी ना करीगी येंदबरा आई पाउ आई इम्फाना लेबनी माउदा लेबनी अदुगा आई आ थोलांग दा सो आई फार्म लेबनी मधु चपा कंदा आइना थारिबा पोपी थारिबा मिदा हांगे नखोई करम थाबरा हेरगा अखोइना खुंदिगी पैसा पीरगा ला अमानी पीरगा उमा मखाइसे अखोइना यांतालगा पोपी थाबनी हेना है अदुदी स्पाइसी लात्रा हेरगा स्पाइसी सो लाए है अदु करगे मखोई यांताते हेरगा मखोइना पोपी दु थारगा माहेदी यांताखरेदुना लोहरेदुना अदु मतुंदा थारगा पैसा पीरगा कैसो कानंदा बापांबीगी यांथापा अदुगा गवर्नमेंट दि पोपी यांथापा चखरेना पाउपीबा असी याब्रा असुगमा पुलिसी फतबसी अखोई फजना हाइनासे इचिनाउसा अदुगा अखोई आइना खोइदिगी नोयताबसी अखोइगी इचिनाउ मिते इचिनाउ खांदे अखोई खांदे नेशनल हाईवे सिटी कनासु थिम्बिगसे गवर्नमेंट स्पाई थारगा लोइन म ताताओ अदु गवर्नमेंट की स्पाई लाइन अदुम चेक तोबसी करिगिनो आई अखोई हांसे ना बे मयामदा
हाइजाबनी मसिना थागाचारी थैंक यू Thank you. Okay, waza sani mau ki view thambi khara mathang da ngambi kata pasi Aimol Tribal ki Vice President Sri Areng Aimol ningsin birakna baningsing jari. Marakthana karigam jan thamjake ngasai su agoi yam hanna laujare yaragadi agoi si loisalak pagi matang su dum naksel ibani sum changsel ibani na agoi soidra pantung si yoragani ngaktani war su war khangmina si warep logmina si am lubani logudur warep si lebak niam gi oibo warep oigedori bani maramaduna mayam punna magna ware haidan sapiri budu ngaktanga potha biraga agoi punna kaina mina si abu wapunji thamjake ngasi aina thamjagadauba wafam sidi huyik ai wa ngang bahitragachu mayamna ngapi gani maramdi khoi Manipur People Convention gi committee pulap ming pandargachu pulup na noibo kai khumna bu uchari aduga Manipur bu nungsiraga lengbira iba mayam sibo thoidok hendok na ikok non na khurumjari mayam bu aduna aina haigadaw sidi karisu laite khoisu Manipur gi jail home mini aduga ikhoina Manipur da shiresu changasu Manipur da sini aduna ikhoi Manipur da lepkani aduna ikhoi tasengna hairagadi ikhoi se ningthaugi konungda loipot su karambani ikhoi su ahan singna idau singna hairammi aduna asi hairaga aina haining basidi tentakna kana su nate khoigi Manipur wahalli bisidi kanano haibada center na sanarak patlilani haina ai thamjage siwaida tension jage ima leibak na jai phare Manipur ima leibak na jai phare waza areng ki yamna tien ba amasung yamna emotional oiba statement bibirame mathangda yakoi ki kabui union gi vice president Mr. Lanbon kabui ling birak na maning singtari ahan mamaktada ikhoi puna makpu sembiba mapubu khurumjari mathangda daista election biriba ikhoi convener amadi chairman mingoina palabada athauba amasung moderator oda election biriba oja amadi loiduna mangda election biriba ahla mansing ima indon sing oja sing akhang hai punama ki mafamda
ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯔꯛꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯟꯗꯣꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯍꯨꯏ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯔꯕ खरा पिसिलगा लमदम सिबु ओट नैदुना मिहात मिपुन तौरिबा अवा चैना खांगलिबा असि हुई ngawrabadi huibu thi haidana hui angawbudu thadoibasi kanano haibamtamda bharat sarkar bharat government na oire haibasi mipum khuding makna khangdaraba wafamni masi athuba matamda government na Manipur Sarkar na loisinanaba tawgadabani haiba wafam asi kawi irengi maikai de thamjari aduna delimitation gi matangda kawi irena yaning deba phongdokli madudi 2001 da delimitation tawkhiba adu aranba haibadi mong chadaba delimitation oiki aduna delimitation tawsi akhoi pamde aduna karigumba tawba tarabdi delimitation si tawba tarabdi Aadhaar da base tawraga chapchana mong tana asumba recount tawsi haibasi aigi wakhani omni aduna masida leihaumi sing oiriba punamaksu sogat pham thoi hana loi aduna akhoi border asi khajinba amadi NRC sanahanba si akhoi yamna pami athuba matamda NRC si sahana chi haiba wa pham asi aida panjaningba amani aduga akhoi gi ethnic crisis haira kabui asi kabui jati asi mihauron dagi hauna lamdam sida laglabani aduna akhoi ipa ipusing haibidi ipu kabui tomba amadi ipu kabui salang maiba hairiba sing asi lehomi ni aduna tabak tharom khuding makta ireibaki khanduna lakpani akhole kabui singchi integrity gi matangda haibada akhoi gi UCM khangde kokomi khangde adumba integrity matangda kabui asi ihan hana chongthokani chongthok tu sulak chongthok khigani aduga atopa yalhomi singsi karai de sakharano khangde integrity gi wa hairu radi lekhun da changbagum tawi aduna akhoi kabui singdi chap chana siba sum pham sida sigani karai de salugani adu pok posum pham sida siba sum pham sidani aduna swaina khanba wakhal sina mawi naraga integrity matangda chap chana akhoi phurupna phajana thui atai di kaya ude atopa meeting da khanna matamda di yam lai aduga hojik lehau mini hairiba kangbu singsi lakpa ude integrity hairode makhoisi kaino matawi aduna moi singsi amata sujaude aduga gan ngai kumai kabui gi gan ngai kumai se kabui singini adubu kabui saba kangbuna kabui kumai asi makhoina tawduna leire ada kabui sing asengba kabui singna karmaina kari wakhan khalam gedage
aduna amanba habidi tausinna ba kangbu sina kabui gi gangai hi tawduna leire masi matangda sarkarna lengakna amadi CSO mayamna masi yengsin biraga mapuda asengba purup singda chinaraga masi tawbiba phai hena khali aduna kabui sahichi assembly habdi kendra kunni thoida tampakta khundari ba jati ni tampak ta khundari ba kabui jati singasi India gi independence phangraba matung ngasi phawda ngasi se 78 surabra khangde India na independence phangbadagi ngasi phawsi kabui gi tampak ta leiriba kabui singi scholarship khak pibe natana facility ayamba kabui da pidi kabui na phangde asigumbachi lengang amadi manipur government na amadi CSO mayamna amtang khanminaraga masisu khanna biba tai aduna magi phuru ki pik pat chawba population gi matung ina pibi rabadi yamna nuai gani re khali aduna aroi bada ai haijaning basi athu bu matamda akhoi gi iramdam sida thokliba lana se thuna losin binaba ishor gi mafamda thuni jari thank you akhoi mathang ang bigataba editor guild of manipur gi secretary general Sri Yumnam Rupachandra Ngasigi Manipur People's Convention gi moderator obiriba yambung arkenimai jeda phambiriba athoba amasung lengsin biriba punamapu khoramjari nolukjari matam yam sangna pinadabanina maruoiba wafam mari mangadang thamjage khwai maruoina ngasi si akoi chahi ani surakpa numitida akoi na pullaga nainarisi crisis ne Manipur crisis habne nungai bagi punba nate karigumba akoi gi history da achauba thabak amakhak pangthoki bagi harau tayamba commemoration tauba nate conflict amagi marakta crisis amagi marakta karamaina crisis si loisan sige haibagi pandam ga loinena punbani haina logjai aduna khwaidagi important oiriba seng asigi numit asida akhoi tongan ba resource person imai ben amasung ichinau mayam ama phaja wa thambikhre but aina khanjabada khwaidagi important oiba se ngasai khoi master of ceremony na thambiramba ngasi sida akhoi gi road map ama sinba hebsineba ngasi 3rd May 2025 mathang lakba 3rd May 2026 tasu akhoi sumaina pullaga Manipur crisis san amuk nainagadori bra karigumba madu nainaroi haiba taragadi akhoi karamba lambi da chatpa tabage habagi road map tuning asi am darkar tarise aduna kokomi ngasi ahan ba warep lo matamda akhoi khangda banate ngasai loi haibi khre iri mem loi yaure proxy gi wafam yaure chin ko ki narco terrorist ki matang da yaure loi mak yaure loi khanga ba ngaktane laiyo poti khangi ba mayam pumna makse tasal khomjin laga phamin naraga aikhoi gi yekna basi kanano masak khangmin naraga
अखोई जनरल कनाना ओइगदोरी हेबसे थिदोअगा क्राइसिस हसे सुमाइना लोइसन सी हाइना चंगबदुनि दरकार तारिस अनंगसी अखोई खबरदा लेजबा अमा ओइना अखोइना उजबसे ngasi अखोइना थेंगनरिबा लान से जनरल याउदबा लान अमा ओइन तौरी लान दी सोंगनगनी न थोरए इचिन नाउ मयाम येंबियो ले ओइद लेबिरबा मयाम से मथवाई कट के हेदना थोरइबने अदुबु अखोइगी लुचिंग बनी हैना लेबा मयाम अखोइना भोट थादरगा लेबाक सिबु ngakpiu हैदना थाखिबा मयाम मखोइगी मायोक्तनी पेंदब मयाम आइगी मांग ngakबिबदि याउखिबदो अदो पेंदबसे सुम मथंग सु दुम हायरगा दुम खुबा खुनरगा कोइ लेरसिरा नत्रगा ngasi सिदा को कोमिना अखोइ कमाइन तौदना अखोइगी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस तौसीगे अदो अखोइना चनिंगिबा लंबी से करिनो अखोइ लोइन खंगे ngasi खंगदब अमता याउद्रे इकोनॉमी दा क्याम सोए एग्रीकल्चर दा क्याम सोए सोम नाकन दा फमियो फार्मर मयाम ह्यूमन राइट क्राइसिस क्याम थोए आईडीपी मयाम अखोइ लोइनमक खंगे भारत सरकार न तौरिबना करिनो मणिपुर सरकार न तौरिबना करिगिनो प्रॉक्सी है वही सिदा लोइनमक यावरे मपानदगी येंगिबा मणिपुर की क्राइसिस सिबु मपानदगी डिस्पैशनेट होइना इमोशनल होइबा नतबदा जियोपॉलिटिक्स होइना येंबा यूके दगी अमेरिका दगी मखोइना येंबा लारिक सिंग असिदा मोइना ईबा लारिक सिंग असिदा मणिपुर दा थोइबा थगोकसे करिनो हाइबसे ईरगा फजना भारत न हेक इंडिपेंडेंट ओइरकपदगी इंडिपेंडेंट ओइरकप ममांगदगी ब्रिटिश ने तौर को मैम से लोइनमक इरा खोइदा पीरगा ngasi resources मैम लेइरबा ngakतने क्वेश्चन लाइबदी अखोइगी इंटेलेक्चुअल अखोइगी पॉलिटिकल लीडर्स अखोइगी CSOs मैम न ngasi अखोइ मणिपुर की इंटीग्रिटी से कन्ननबा कनादा खुसिनगे करंब लीडर पुथोरकगे सिगे चो वहांग अमा खोइदा लेइरिबा ngасai इचेमा नोटिस ने हाइबीखिबदो मतिक चाद्रगदि थादो भोट मुक तौजेबदो भोट तौबा कांद लुपा 500 ना मुक खोइ मुक भोट थादबा तारगदि अमुक हन्ना ngasi तौरि सुमाइना मुक तौदोरिम औना खोइना ngasi येंगदुइसि अखोइना थागखरे मोय हुमफु थागखरे माबा मोय 10 am यावखरे लेमहौरीबा निफुजी इंडिजिनसली हाई करमाइन तौना पुल्ली कमाइन तौना मणिपुर से लंबी चटप यादे कान होजी इचिनाव माउदगिना हाइरमीबा पोट सी कमाइन तौं सोल्व तौ यागदगे से खनबगी महुत्ता मकोक ओहनबियु हाइबगी पेटिशन थाब्रोंदा चथबदों तौवे सीजु अखोइ खंगमिनबम चंगे अन सी मयामजु लोइ सुपचल लकांदा को कोमिदा ngasi ne haijadoi sigi mifam ji hek loibaga ichinnaw front line da leriba chinnaw mayam yauna intellectual mayam yauna road map ama semin na seba akhoi indigenous people mayam je tangkhul maitai pangal aimol chiru yauri mayam je pulla kanda akhoi karmain tawna manipur gi territorial integrity je narco traders singdagi amasung illegal immigrant की कंजीके है कि रोड मैप अमा खतंग सेम जेबा अदु ngasi थोई बसे सीधी अखोई नार्को ट्रेड तौबा जगह मयाम पाबियो येंबियो नार्कोस काइना नेटफ्लिक्स ने अखोई की सीरियल लेबने लैटिन अमेरिका दा ड्रग ललोनबा सिंगदा सरकार से कमाई चिंगधई सरकार से कमाई तुम थुगाई मखोई ड्रग ट्रेड याननबा ngasi अखोइना शांति लेगना हाइरिसे अखोइ सैदा चथुक चचिन यादन लेबा शांति मरकसिदा नार्को ट्रेड तौबदी मोय याम हिंगलई जाने पुरम दोइनी यामना अन मसी थिंगे हाइबा तारगदी अखोइ नार्को ट्रेडर सिंगी पॉलिटिक्स ता कमाई चंगई मसे कमाई थिंगनी ngasi तंपाक तबाउदा भोट लेपदा करोड़ निफूम दोई चंगी है पाउसी अखोई मीडिया में अखोई नाकोंग ताबदा कीबम फावे ngasi
सीना ताकपति करिगुंबा आई लेबा की निखंदन भोट लेप के हाई तारगदी आई करोड़ निफू हुमदोई पाइदब यादेब करोड़ निफू हुमदोई की करबार सी करम करबार की थोलकनी अदुना हुजिक लेब राजनीति से मसी ख्वाइदगी अखोई फर्स्ट असोइब राजनीति नेब मसीगी राजनीति जा असेंबा अचुंबा मखंग की राजनीति पोरकबा ngamdringei अखोई ngasi थीरिब खुदी से अमुक हन थीनी अदुना मसी कमाई तोना थेल लोगो हाई तारगदी अखोई ओजा प्रिवंजन होई लेरे अखोई एमयू दगी इंटेलेक्चुअल मैम अखोई तामो खाइदे मनी लेरे अदगी हुजिक ngambi अखोई माजि लोई पुंजल लकंदा रोड मैप अमा खक्तंग सेमबगी रेजोल्यूशन अमा लौबा येंगनाबदी खंगे को अखोई येंगनाबा खंगब निसाइ लोई फजा हाइबिरमे अन येंगनाबा खंग येंगनाबदुदा याम चैरगा येंगनाबदो सुम सिंगकिनमने अदु महबुदे अखोई मनुंगदा फजन तानरकंदने सी तौबैसे ख्वाइ हाना चंगिसे यूनिटी पुनबा हाइबसिम चंगी प्रजा मयामना हंजन लाउरे ngasi पुनबियो ना राजनीति वाला ओइगेरा सीएसओ मयाम ओइगेरा पुनबियो हाइबसे ngasi जो मुक लाउजेबा पुनबियो पुल्लकांददा खोइ ngamगनि लान पुनद्रिंगे खोइ लान ngमोय थागचरि मयाम पुनमक थैंक यू रूपा कोई मथंगदा IDP सिंगी रिप्रेजेंटेटिव श्री इरोम अबुंग मैते निक्सिन बिरकना निक्सिन जरी अहानमक्तदा ngasi mayai tangbal lobiriba oja athoba convener kakomi amadi aikhoigi ikai khumna matik saraba ozani mai retire IS pohan mamakta ikai khumnu uchari loina ngasi gi lengbergli ba koi khwai mayam punom kusu ekongron kurumjari ai yam hi singe haina ai mayam mamangda wangang thokchabadi nachade तबदबु IDP अमोइना ऐहाक करीम वफम खरा थमगे हैना इ थोक्सरकपनि आई सामक चुराचानपुर थेंग्रा लेरक्ते हवरकसबनि ऐहाक किमिंग इरोम अबुंग अदुगा हारिबा लैकायसदगी आई से तांग मपनद चेंथोरकले हायरगा अखोई आर्मीना अखोई थिंदोरकले हायरगा मोयरांगी ओक्सोमुंग रिलीफ केम्दा लेरम मतुंगदा हुजिक वक्ता रिलीफ केम्दा ऐहाक हुजिक लेजरी केम मसिगी कन्वेनर ओइनसु ऐहाक थौ पुदुना लेजरी अदुबु करिगुंबा इखोइना IDP सिंगी ओइबा सैथाव हाइबा तारगदी भगत गीता अमदि महाभारत इसेना सांगनी यामना लेगरे खोइ प्रॉब्लम से अदुबु ngасai खोइ ओजा ममांगदा खोइ तोरबुंगदि लापिबा खोइ ओजानासु खोइ फजन थम्बिगरे IDP सिंग आवाबदि अदुकी मति यामी अदुना ngasi आइगी वफम सिदि ओजासिन थम्बिगरबनिना याम हेना मखाताना थमजरोय तसेंगना हारदि खोइ इसदि अवातना पिक थलबनी करिगुंबा इखोइ से सानाना लुहुप उपगा थम्बिरगसु खोइ नुआइ दौदि नत्रे अदुबु ngasi आइना फोकस तौजदोइसि कैदबगिनो करिनो हारगंदा करिगिदमक्ता चुराचानपुरना एपी सेंटर ओइरिबनो हाइबसि मतंगला खतंग थमजगे तसेंगदि IDP मरमदे यम हाइनिंगबनी अदु IDP वफम से लोइन तानरब लेरबनि करिगिदमक्ता चुराचानपुरना हारिब क्राइसिस असिगी एपी सेंटर ओइरिबनो ओइदो खतंग थमजगे 1950 सिदा अखोइगी ट्राइब रिकॉग्निशन नम लाए ट्राइब रिकॉग्निशन लाको मतमसदा अखोइगी कुकी गा नागा गा हाइबा अखोइ ट्राइब से अनि रिकॉग्नाइज रप नमदा कुकी कांगलुप सिदा थादौना याम नमना खोलिंगना पांगना चलगदी फुरुबतै से याम खुदोंग चादा ओइदोरे हेना खोइ मखोइना पाइते अमदी अखोइगी मार मोइगी फुर मचा मचा खरगा पुनसिलगा खुलमी हाइबा अखोइगी ट्राइब अम मोइना रिकॉग्नाइज तौबिनबा कन्ना मोइ प्रेस तौगी अदुबु इंडिया सरकारना हारिबा खुलमी ट्राइब से रिकॉग्नाइज तौरक्तबदगी मखोइ यामना निंगहनगी अदु मतमसदा अखोइगी खुलमी सेमदा यावरुबा मार कांगबु असि यारगदी नोइ कुकीदा मो हंजलो हाइबा मतमदा यानगिदे
मसीगी प्रॉब्लम से हुजिक अखोई हुजिक थोइबा प्रॉब्लम से खरा मानबा लई समना अखोई आइमोल प्रूफता हुजिक से आइमोल से नागा ओइगदमनी आइमोल से नागा ओइरो अखोई तोंगान लैजगनी कहबा सिगुम आइडेंटिटी क्राइसिस अमा लाकोन तमसदा हुजिक थोनरिबा इरांग सुमाइना 1960 स्वाइसु मारगा अखोई कुकी गसे कन्ना थोकनगी हारिबा क्राइसिस सिदा अखोई पाइटी सिंगसिना अखोई हारिबा मार सिंगसे यामना सपोर्ट तौरगा कुकी का मार खानबसिदा सुमाइना थौदोक वाथोखरा थोके सुमाइ तौन मखा तारकपसिदा 1992 की अखोई नागा इचिलनाउ सिंगा कुकी इचिलनाउ सिंगा खादरपसिदासु ngसाइगी 1960 दुगी मालोम दुना मरम मरकांदा अखोई कुकी मचा सिंगसे मोखोई अगेंस्ट द पाइटे मचा सिंगसिना अखोई नागा सपोर्ट तौगी पाइटे मचा सिंग नागा सपोर्ट तौबे ही मालोम सिदा 1997 के जून के तांग कुनगा मरिदा अमुका अखोई नागा पाइटे का कुकी गसे इरांग थोलकी सुमाइन तौबसिदा मतमदुददी अखोई तोंजांगदगी चंगतुना लैख्रबा थांगलेन पाउना ZRA लिंखलखिबसि कुइद्री 1993 दनि माना ZRA लिंखथिबसि हारिबा ZRA से 1997 ददि अदु खेनमा पांगन कनबा फुरुपति ओरमदे मै लालहौलुपति ओरमदे तौबदबु हारिबा सिंगसिना मखोइगी जोमीगी आइडेंटिटी संगांगन बहनरपदा अकनबा लानमा थेंगद्रदि यारोय हना ngसाइगी जून के तांग कुनमरी 1997 की नुमित सिदा अखोई पाइटेगा कुकी इरांग से होगेबनी नुमित सिदा इरांग हरपम तमदा पाइटे सिंग से यामना खुदोंग सादबा सिचुएशन नबा लैहि मरमदि मखोइ मफमदा खुलाई से मतिक सान लेरमदि अदुबु ngसाइ कुकी कांबुगिदी नागा इचिल नाउ सिंग कामना रुबै खुलाई से मतिक साना लैबना मरम मरकांदा मखोइ सिना कुकी मचा सिंग सिना अखोइगी पाइटे मचा से याम ताथि तवैन तोबंग गंबगी खुदोंग साबा लैgi हात पत्तुपा मै थाबा गंगी अदुबु पाइटे मचा सिंग याम लाइबक फपमना मतमदुदा यामना ब्यूरोक्रेसीदा याम अचौबा फम पाइरिबा ओजा जेल सियामसिना मतमदुदा सिपाही सिंग डिप्लॉय तौरगा टाउन एरिया सिददी अथुबा मतमदा कोई थोलै बफियो मदो लाक्सिन बहोन बंगमखि अदुमाइना तौदुनासु टाउन एरिया सिदा कोई लाक्सिन बंगमे हायरगा चिंग मानददी हारिबा आर्मी सिद डिप्लॉय तौब ngamdabsina मरम कान चिंगनुंग मानुंगददि दुम इरांग से सथगी मखाताना दुम हाना सुनबा थोखि युमै थानगी नुपि अंगांग हाना बदुम यावखि अदु सुमाइसुम तौतारदि खोइज सिबा तारे कमाइ तौबा ताय हारकांदा ZRA की लीडर ओरिबा थांगलेन पाव मासामक बर्मा मचानीना बर्मादगी मा खुलाइगा मीगा से चुरचानपुर पुसन बहरखिएबा मसी हेक थोखेबा थौदोक्सदैदी अखोई तोरेन के तोरबान निंखायरगा चेंसिलप इसिंग की टाइपता बर्मा की चिन मचा सिंग चंगपदा हालेंग लैत्रे अदु ngasiदी बाजार मयोन मक्तदा चिन मचा लिसिंग तरा हेना खुंदा लैताना लैरे हाबसे थमजगे सुमाइन तौदना अखोई चिन मचा सिंग लक्सलपदगी चिन सिंग सिगी ओइबा पॉलिसी से चाव लाख्रे मरमदी मखोइना मणिपुर कुइना खुंदा लैता लैगे हाइतारगदी मखोई ओइबा अरिंगबा अखोई बेस अमा सादा तारदी यारोय हेबसे मै खांगे सुमाइन तौना 2022 की चाही मयाई चलकपा स्वाइसदा अखोई चिन मचा खरा अखोई मणिपुर सरकार ना मोइसे फाबसिदा मै खांगेबा मणिपुर अखोइना खतंग नेना ताना लैगे हाइतारगदी अखोइसे मणिपुर तोंगाना तादरदी अखोइसे यारोय मरमदी हुजिकते अखोई फाबा हौरे अना हुजिकसे युम संगागा अखोई मिटोप खंदोपा हौरा कदिगा हाइबसिददी ngसाइगी बर्मादै चेंसलखिबा खुलाई पाइबा चौबो ओरिबा अदुकांदा ठिकादार चौबो ओरिबा लालोलेतिका चौबो तौरिबा अद स्कूल लिंखतना यामना मपांगन कन्ना लैरिबा मिसिंगसिदी लाइफम चाबं खांगत्रे अना तसेंगदी हारिबा इरांग असि चुरचानपुर एपिसेंटर ओबे मरमदी कैनोदा मणिपुर की मफम अतै ट्राइबल लोइन ताई ट्राइबल ताई हायरगसु ट्राइबल की इशू से हेक लाखो मतमददी चुरचानपुर हान हेंद लोखली मरमदी कैनोदा मसिगी इशू से कनादा इफेक्ट तौरई हाय मतमदा लैरिबा हान खुंदारमबा कुकी सिंग हान खुंदारम पाइटी सिंग थोइना सोक्ते तौदबु नौना खुंदार लेबा चिन मचा पाइटी मचा सिंग जदी यामना सोए हायतारे अदुदा तसेंगनदी मेगी तांग हुमदा थोइबा थौदो से सुमना तंगी अखोई इंडिजिनस ओइरबा हानदी खुंदा लैतान लेराबा पाइटी सिंग नत कुकी सिंग अदा चुमना अखोई वाइफाई सिंग अखोई मैतै सिंग सिदो ओइरम तारगदी असुक यौना इरांग थोलमदबसु याय मरमदी तोरबुंग बांग्लासदी हान हानवा मै चाखेबसे तोरबुंग बांग्ला मीना मै थाबा नतेबा चुरचानपुरदगी हाइजिलागा फिमु सेपा म्याम गारी मपर उपर पुसलागा तौरागा मोइना मै थागे बहरपदी थोरखिबनी सुमाइ तो 1999 दा ZRA से फैक्शन थोकी ZRA से फैक्शन थोको मतमदा कांगबु अमदी थांगलियन पाउना लुचिंगा चली कांगबु अमदी मखोगी वाइस प्रेसिडेंट एस केल्विन हाइब नुपासे पाइते मचानी मबानी से फैक्शन थोनर मतमदा ngसाइगी चिन मचा थांगलियन पाउसिना ngamawe हाइबदी
पाइटे मचा सिगी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चत्रे हैबनी अदुदी हारिबा अखोई इरमदम सिदा फॉरेनर सिंगसिना अखोईगी जियोपॉलिटिक्स सनबा होरे अदुगा पॉलिसी प्रोग्राम सेमबदा मोइना तोबा होरे अदुनदी अखोई लमदम सिदा मपालोंगी खुद से क्या यावरगे हैबसे असे अखोई थमजनिंगी अदु सिना ताक्सबदी अखोईगी मणिपुर की क्राइसिस इज द चुरचानपुर एपिसेंटर ओरिसे असुंबा मिटोप्स ने यामबगिनी है नाइ थमजगे 2015 दा अखोई मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल लाइन अखोई पुथोको मतमदा हारिबा बिल असि ट्राइबल दा याम इफेक्ट तोबा बिल ने हाई तौबदबु अवांग लोमदगी थोइना प्रेशर लागते तौबदबु मनि चुरचानपुर ददी अखोई मियोय मपन नोंगैना पालसिगी नुमित चत्रुकनी हेना अखोई लौथोकन थमगी हारिबा इरांग खुदमकी हौरफमजे अखोई खामैगैसे ओइ मरुओइना चुरचानपुर ओइ हारिबा चुरचानपुर एरिया जसु मरुओइना न्यू लंका एरिया से ओइ मरमदी हारिबा न्यू लंका एरिया सिदा हारिबा मिटोप से याम नमताय ना यारगदी अखोइना मिटोप की खंदोकपै वफम असि अखोइ अथु मतमदा पांगथोलेगा अखोइगी मणिपुर की सेनियाना ताबा खुनाय मोहनगे हतारगदी अहानबा मक्तदा अखोइ मिटोप खंदोकपासी अखोइ अथुबदा लखदा निंगी अदुगा आईडीपी सिंगी ओइनादी अखोइ से सानागी लुहु उफलबा सारेन गारेन थोंग पिजरबा एसी की रूम थमबा अदुसु अखोइ दीपीएल ओइ अखोइ दीपीएल ओइ अदुसु तल्लबा सेगायरबा खांगपोक संगदो अदुदा नुंगाइना अहिंग अमा याताना तुम्बा फंगबन नुमितो इसा युमदुदा मदुदा अपेन बोइगनि हाइबो फम थमजरग मतंग टेंशन दगी थैंक यू वेरी मच अखोइगे मथंग दा अखोइगे लॉ डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी की एचओडी ओइबिबा श्री युनाम ब्रह्मानंदा ओजाबु मिनिट तरुक्ता ngang angakpani adubu ai dum honarage iraga leire ai horen loiraga su pizarage ai gidi keno tokjaroi ko akhoi gi sandona takjaroi point de laga hore resolution lobu yana bani thamjari se ai na haje do se si resolution da yaudra manipur kan manga moi doini ko I assure ai gidi resolution da ai na hai se log da but this up to Kokomi and others si laudra Manipur loy ahana maktada tamoni mai adagi de khoi Kokomi ki convener ko athau bai kai khumajari adagi de tinbiri ba isinau sing aina ikongno na khurumjari aduga sida laihauba mi budi lambi satpa mi di yam hawi ko sina tai de khoi leibak ni ngai sima khoi tae ado khuning du khenna bagi wari ne ba ko ana aina ahan ba da mayam thamjading se May 3rd sahi ani phari ni ko ngasi se si ai wakhanda masi elimination of terrorists from Manipur gaina sumaina ga mathang sahi gi taw chumbrain khale adi mathang dana aina haijaba do maina akhoi Manipur gi samasya ji thoi si kai gi no ha kanda lo si nungai ti ba ko si lo si naina ba tak pa sum taw bani na lo gi satra mo oi bani na lo si kem taw te oja lo di le raga sumai sum hai bani na aina sum phajaba londa phajaba na ti achum bani the law sometimes sleep but it never dies is kawi ade Manipur the law ji tummi bu jam kan tummi se either Minister of Home Affairs ki South Block borang Delhi de tummi bra natragana Raj Bhavan de tummi bra kada wai tummi no thidok pum change ba ko aduga law se hawdokom changi tawdo be thabak se law na loi tawdoi ni ko kaim taw yaroi aina nongmei ga pa ya poti kaim taw yaroi it should be done according to law law ngakni tawdo sin law se kada tummi thidok se ba ko aingonda bodi kai tummi na aingonda bi charak pam khange na Hidati Hajaroi and the laws of Hogdopum Changi because she law Hogdoksi. Adi Ani Subada Akoi Manipur Iran Tuise Iran the Natiku Iran I was my yanning the Horilax acting lega. She Tuise Kaika Asembody Aina Parga Sasari by Gari, the Nuki Tamjariba Constitution India say Kandaba me Humbuna Levang out this point with those animals. I did hanging Constitution ki section kaya da schedule kaya da nang wasak logi ki MLA na hangi ay adu khanga moy MLA ki phul phomu karino hai bu khanga moy
yam nungai ni leibak si sum leibak si din si dagi na tha sati ba yam tholak khini aduna bo thada badane khara khara afaba mi khanbiu hai basa ai gi mayam nu luk na hai jari ko khudi mak si dagi lak toini aduna adum paisa lobiyo yu gilas ma thakpiu adu bo thada biu adu da dum si dagi hen tholak khini ana aina kokomi da appeal tawjeri se handaki board taw 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 hai jaro khoi ran ti tawjede board e kal mi sing se wasak ek lobaga ngai biraga constitution ja amam dang pibiu ko adu copy humbu do ai donate tawjege ai ne pidi moi saura kaneba kokomi gumba kai gumba aram bai tengol gumba na constitution ja sar pijeri pibi leiba nga sida ngak tuini me military crackdown sida taw tuini me sida loi lei re thabak se sarkar se mu sida sem tuini me सरकार से मगर दिल्ली दे सेम दो नती मी कॉन्स्टिट्यूशन ने यावजे बनी मी पावर से गवर्नमेंट के पावर इस कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लागतो इनी मी सिदी कोई लागतो इनी मी सिदी पात्रे कोई चल ले रे कमाई तो दिनो अदुना कॉन्स्टिट्यूशन सी अमम पीबीबा सी आई हम्बल अपील नि अदगी मथंग दा सेपरेशन ऑफ सेपरेशन नते असोम दे सुसामबुदा मोय तौरीबा को कांगपोकपिदा सेपरेशन डे ना दगे सखिबा हाय तारे अदो मोई की सेपरेशन दिस आई ngarang suggest tawjagibani masi manipur ki separate nataba akhoi gi foreigner ga illegal immigrant ga citizen ga separation taw numit haibirok chusamburum dana adagi di akhoi gi terrorist ga civilian ga ani si separate taw numit ne na moida palan ta hole se morum dana aduna suspension operation se si de khoi toina haijab si court case taw godabani अद ओजादी केस तौ याद आई गवर्नमेंट सर्विस ते लेबनि आई मंग केस तौ फज देबा गवर्नमेंट आई गी मपू गी मथक आई केस तौ सम चना देबा को अदुना मयाम ना खनि पीनी सी सजेशन कवे सजेशन लौबियो बको अद सस्पेंशन ऑपरेशन सिदी बॉयड एप इनिशियो कवे हाइदी सीगा पोला स्टिल बोर्न चाइल्ड ने सिदी सीगा पोला ने संगांग से कइनो 2005 ता असम राइफल ने सस्पेंशन ऑपरेशन तौ याब्रो मागी एक त याव देबा अदु तौसन गरेबा अदु ट्री पेटाई ट्राई पेटा उठो खरे 2008 ता याद्रबने बे सीरा पोलाबने बसे अदु हिंगत पे याब्रा बखोय हुम जगलगा यारोयबा असे बदु हिदा कापु हिंगरो हाइबनिदा अदुना सि कोर्ट चैलेंज तगदबरे अखोय मणिपुर कइनो लॉ से खुद इंस्ट्रूमेंट अमु सिना देबा अखोय येकनाबो ओइरबा कुकी टेरर सिंदी लॉ से इंस्ट्रूमेंट सुप्रीम कोर्ट मोइदाम चले अखोय सुप्रीम कोर्ट सि काय लेमनु खम जानतेदा अदुना मसिमा सुप्रीम कोर्ट से खर सिनासि अदे अमना मिलिट्री क्रैकडाउन तौदब यारोय को मिलिट्री क्रैकडाउन से कोकोमिसु तौ हारम मने दुम तोखरे कमाय तौ खंगदे मणिपुर की लाइना नि को से लावरमगा यां वागन बाखुस वागन लेने लावरगा अदुम वार तुगे बखुस आई वाखनदि लावगे हाना खंदिङै दा हाना खल्लो अदु लावदु पोतो फंगदि बु लाव हबा मिलिट्री क्रैकडाउन से मु लावरमे कोकोमिसु दा तोप खरसु अदुगा अमु पोथारे वार माने अदुना इन खनबदा अवाबा मचा अवा मसा दी उपाय लेती को अवा मसा लेना मांगदी दो अखोय सिदी लेमना लोय मांगरे अदुना इन खमदा लाव गे न खंद्रिङै दा हाना खनबियु लावबियु अदु फंगदि बदु लाव हाबेनिदा अखोय दी फाय त मांगे अदुना सिमा मिलिट्री क्रैकडाउन सु तौदा यारो सि तौद्रगदी मोइना अखोय दा क्रैकडाउन तौलरे भोगजि ओना तैनारे टेररिस्ट अखोय क्रैकडाउन तौवे मोत टेररिस्ट ने अखोय क्रैकडाउन तौलरे अदुना मसिमा याम खंबिरो अदे अमना अखोय इंडिया की जेरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हाइबनी मसी अखोय तहनबिरो आई वाखलोन दने डिस्ट्रिक्ट मंगादी टेररिस्ट ऑक्युपाई तौर लेबनी को अफब कुकी यावी हाई आई साटक सुम ले अदुना डिस्ट्रिक्ट मंगा से अखोय पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हाइब दुमाइना अखोय सिदा कुकी टेररिस्ट ऑक्युपाई तौर लेरिने डिस्ट्रिक्ट मंगा से सांडेल गा हारि सुसामबु गा हारि कांगपुपी गा हारि सिंसे फेजोल टेनोपल से अखोय लिबरेट तोम चंगे वी नीड टू लिबरेट फ्रॉम द ऑक्युपेशन ऑफ टेररिस्ट सिमा मैम सिसु रिजोल्यूशन यावबियो होरे अदे अमना एनआरसी तौते यारोय को सिमा हाइजर रिजोल्यूशन यावबिरो अदु मे 3 2023 से आईडी क्राइसिस नि लौते दिस इज ए काइंड ऑफ जीनोसाइड कैंपेन ने इथनी ग्रुप अमा इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय इन होल इन पार्ट लो सिरोय मी मंगा हाल तारा हालसु लोडेड इंटेंशन नाइसे सि जीनोसाइड कैंपेन ने रवांडा सी जीनोसाइड के ख्वाइदे ममिंग चट लेबाक नेबा रवांडा दे जीनोसाइड ओनली 100 डे दे लोइ रवांडा दा अखोय जे सही अनि संगे अदुसु लोइद्रिदना को अदना खंबर लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ जीनोसाइड मणिपुर सु ओइदोनि अदे सिरिया लाइबरा तिको जीनोसाइड कैंपेन को इराय लाइदर मी फाबा दे लम लक्षण भी नते दिस ए काइंड ऑफ जीनोसाइड कैंपेन सिमाक होरे रिजोल्यूशन दा जीनोसाइड कैंपेन सि लोसेलसे हायम हाइबियो अदुगा अखोय ख्वाइदे मारुइबदिने अखोय डिमांड लेते पक्तान तानबिवानी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ without any constitutional protection ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯈꯔꯒ ꯃꯨꯠꯇꯨꯒꯤ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯠꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯆꯨꯈꯠꯄ ꯆꯪꯗ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯃ aduna akhoi se mulal hai ta ga di constitution da protection ma ko injan bum change bako ngasi bukta kanam da khanati paksau saune khoi masen adu muhutta constitution we need protection protection like ko hingba yaroi ko asa akhoi de maitai di lisingani sahi lisingahum gi itihas le ni thawadu parliament adu wari ka we do wari di hingba yaroi haba real come down to reality reality di hingse akhoi usi akhoi ipai pu thambira me se akhoi ki asset ne afaba ne ba tabu tabu akhoi usi sidore ba aduna akhoi only hingse haragati constitution protection madu karino do ai haijaroi ko sima sima ori jo su yaubio yaudre noi mangjare adagi de amana asam da leibu do mana ko ek ma dakar le ko everything ludo lo lakto ni ko oda ni mai kanu do hujiki king na bu ngatang thambio ana loina bakse constitution da lakto ni ludo lakto ni khoi lu ma se ma dakar le illegal immigrant nu law na kana roi ba ko khara lega illegal immigrant si akhoi se illegal immigrant moina haira adam ena se khoi haira na moina ena se tawra ne ba ko akhoi ne khandora ni aduna adu tawdringa ai humble appeal da we need ek ma sema da kala ek si maming je kai ko ga hakada expulsion of illegal immigrant from Manipur sai se mam sang akhoi ki MP ga se wa ya ngang very good jam phai tabu tabu poi da laka do ba poi lakta di kana roi aduna ina khamada MP nu pi da akhoi de akhoi haide moi tate adu mayam na haibiu ba ko expulsion of illegal immigrant from Manipur ek anam sem seba adu da ta do ni pot se adu na tra kam kana roi ko sima kokomi da khangbiro khangde noi mangjare ada amana internet displaced person sing mayam yaubi ni ko law bu khomuna kana roi ek sembio ek ki maming swain ko go da bani resettlement rehabilitation and compensation ek anam sem go do ba adu na ta di kal loi ko kan je ga dai haide kanoni wakholoni ada amana Assam Rifles si kanana silangani sung khanbadai ni sung ngarang ni khalakpada Assam Rifles sinbaya bam lera me mai mami kai gogai kanda border security force ma di border ngap ki train torga lera ba BSF na ngahal si en hair lore aduna BSF na ngahan biro haibada yamna matik sai an Assam Rifle be replaced by border security force sima tawsi kai no moina border singa amdre moina border da mayam changu on welcome tawlere me drak kai chakri tawlere yaroi dudi kai no Assam Rifle ekta hair sidi border ngapa adadagi di akhoi gi counter insurgency operation tauba aduga in the air civil power de eto ahum jine pyramid border di ngamdre aduna masi base na sindo sena haibiro adi manipur territory di kai bi yaro haibi wani am ngai ni ko moirong demand si separate administration in the form of union territory just like Pondicherry with legislation am sang ni mo demand kai gon kaw to aduna madu phangba ya da poni kai international law protection UT proceeding juris lere koi merger agreement to sangi bani aduna akhoi gi si khagati haiba hore si UT proceeding juris haiba sima hori jo so yaubiu adi merger agreement gi posima sidei de hit tor kan da khoi te tu ji kai bi yaro do ni sina kandoi ne si gali sina sima haibi ba aduga khwai de phabadi article 3 se article 3 si yamna khaga jare ba khoi da kai no mon da provision yawram dre ba khoi gi te tu ngak pagi and my humble appeal da hore resolution yaubuda Article 3 say, Article 3 Indian Constitution da proviso ma provided that and taroga Manipur gumba merger agreement taro sang gibilam sing sigi magi territory se never redrawn. I'm going to redrawn toroi high the assurance ma constitution pihla se adu dagadi akhoi dagi lam kai rage laurage achalage swai high ro pusok toro se ba aduna I my humble appeal Article 3 amend toba and how resolution high view high de noi mangjere ko ade popular government hanjan da bai ngangje ro sarkar na sawre tawbodo wain hai se election di lakani ko PR laigere lairo sahi ong matung election lakta yaroi an election da khetang mayam khetang tang ko aphomi khanbiro aduga Manipur si nungai halasi haragadi phare Manipur ju wahalasi haragadi hingsa mayam khanbiro yengasi ade amana dialogue am chathani ko je dialogue to bayam leibani Manipur da miyam na dialogue tawgani ka ai khada basu ya hore TV da kai da ai dialogue tawbo dai kasu ai against laite tawbodabu ai gi di dialogue with a caution section thorangalon dialogue tawbiyo wa dialogue to square di accord on gi doine ba mizo accord adu accord ada accord ase moina pamjari ni dialogue tawringa da moi di mizo kari akhoi gi cookie kari jo council ga han sem gramne dialogue tawduri tabadagi adu aina khamada dialogue ni ka harau Delhi bago ka ko je ga chep ti ke kanam si to si ko khatang khana nei na ga tawsi dialogue to square ba
dialogue will turn into accord on ki doini ata loy sudi thar mizo accord bodo accord and accord on ki doini accord on raba sudi thar loy nang na phanam law su oira roi pithok rabani aduna dialogue si phai tobiu ka su kai de ai di yaujaro adubu terrorist ka dialogue ai pam de ba ko terrorist the only court ki mating lo military crackdown natragana supreme court na district court na trial court na hang till death ado sidribo thori ala halo ado adu ki rai ne ben pam si aduna aina khambada dialogue dum tobiu sinau sing I wish all of them best tobodabu dialogue with a caution section 3 dialogue tobiu natragadi gari chaka te kare national highway ai di best suggestion hujik lay national highway ani ra hum lay ba se pito khasi moya kai me national highway si national highway act 1956 ki section number 2 ki makha da national highway la thoka doi ne ba du ek tu ki makha da schedule da hap toi ne adu ita ga di national highway se declare notify to we ba national highway ani se ko ko me highway do se national highway oira kum se to se ba kai gi sibo national highway atopam se ma se me ai gi best suggestion da let's denotify sigi national highway se denotify to se ba asi highway su oidre national su oidre ba se chatpa ngam de ngam roi ba kai no moin occupy to lai khamina aduna national highway se denotify to we ro on ko me resolution ta ro ya phare ne se section 2 gi makha da national highway act 1956 ki makha da national highway ani bo ahum bo ro denotify to we ro national highway oiro kum je ba se kai tongjin mareng torang mareng yam leibani lambi atopa su lei re ba atu da highway oina sema seme adu man tawr se na thamjaningi noi logen lo to adu amana akhoi manipur tawri sidi this is a clear case of war crime ni genocide ni crimes against humanity ni ago law se an sai se bodo it should be instrument amon sina se ba ko law da loi laka doi ni adu ga loiram dai sida sang ki lo san jage common heritage of mankind thangjing kaubru nungbru tawri si loi na khai re mi mi gi di tawri se lan ani ni ko genocide campaign marak sida akhoi history long history lei se si thugai raga ano go me ba se mane ba taw do se aduna ni kawu de tek to kawu de lei do na tek to ni kawu se khoi ki common heritage of mankind ne thangjing se khoi common heritage of mankind ne asi attack to raga manipur ma ogi do ne mogi manipur ogi do ne khale raga asi khoi kannana ba common heritage of mankind je kannam ek ma se ma ta kale ek pan ba de sawe kai no mla sin ek de kai no khang da mi aduna ek sem da di yaroi ko lotion jarage last but of the list sida ina thamjaning si manipur gi oina war crime tribunal am lingmam changi ko si ko community jo su lobi ko ko nam lawni tawramani iboy am sangle na tawbada do last lokthokib ni si je and I again appeal war the neomiti thuga ga genocide tawba war crime tawba nupi nga harpa sing se dandi pi je har ga di we need war crime tribunal ma sema dakar ai ba ko madu sembiu haidana ko community appeal taw se ba india ga semo ba aduna war crime tribunal close ma hapsan biu ngang ga do yam lei adu bu loi ngang jeroi mathang meeting do ngange ana aina aroi bada aina ngang mo sida ta ba sida aina law sida ngak tabi na tawbi be bipung khuding ma pu aina khurumjari adu ga mathak da phami ba gentleman ani sibusu aina khurumjari ada phami su ai khurumjari mayam pura bu khurumjari Thank you very much. Akwai mathang da akwai Manipur Human Rights Commission ki hana acting chairman oibiram ba khaitem ki ibai mani su sangan mani kitang tentak na thambiyo ngang ga do mi se mari manga lairi an mamaktada mayam punamak pu khurumjari ngasi ke siguma kokominosin ba Manipur People's Convention asigi mayagi tangbang da pension biri ba preside to biri ba Mr. Athauba
convener of the COCOMI, aduga loinana, moderator Ubiriba, Arkenimai, retired IAS, Amasung, Mangdalang Biriba, Arapam Sung Anak Patigi Lakpiriba, Punamakpu, Maruena Arambagi Chasing, Yauna, Aina Punamakpu, Noluksari. Mayam na loy na magnahai kare, kon baza, ay Pramanandana, akan ba, wa mayam masuhai kare, katang ya pablo ita baso dum yawi, according to my humble opinion. War crime tribunal tawududi tawide Indian nation na tawgadabani Manipur na tawbayade adu na hoy adu pung magi opinion ni majo mayam gi damangta tawdabada khara akan bahai se season nei adu tawdana bahai dana insu ichai na omoina adum haibani adu bahaining badu aduna yam kan haibani hana lauraga akwai thodona mawanda waro bapolo basu tawbiroi dabani haina ismaina thamjage hojiki leiriba mayam na loina haigaramni na wari wa khongdu tawba darkar leite aigi londa da India government ta se masi mamit pangan ba amachangi tumdana leiriba Narendra Modi Kumbhakarna di tha taruk tang tummi Narendra Modi di chahi ani tummi aduna tumdana liriba mamit chu tang ba mana chu pang ba makhok chu te ba Bharat Sarkar se kokomina Manipur miyam ga loina na haudok pa ma changya ba gom hairi bapuna ba ka se adu sem ka dabani national highway ka adu thogadabani IDP sin ki adu thogadabani kana na thogadabana government of India na thogadabani adu government of India di kada government of India di akhoi Manipur ki damukta di karigum mata tawdra Sardar Vallabhbhai Patel na Manipur bu Bharat tinsil han ki ba Naharol sin na lob namdra lo sin ki bani haiba masana su take over tawbani na haiba adugumba khwaidigi chawraba nupa Manipur bu Bharat namdana tinsil hangi basa Sardar Vallabhbhai Patel ni adugumba Sardar Vallabhbhai Patel asibu lu na tawbasa Narendra Modi na Gujarat ta phutcham yankai wangba murti ma saraga prithvi ki manungda highest wang harba murti ma Sardar Vallabhbhai Patel magi guru adugi damakta semya adugumba Sardar Vallabhbhai Patel na Manipur bu Bharat ta loksen laga nungai hangani amma tawgani khotkani Bharat bacha ohengani haidana loksen khibado madu magi sebok oriba Narendra Modi na Manipur se Bharat machanate haibigi mong da tawre kenripse Patel na Manipur bu loksen ba yokpi na ba thakpi na ba yengbi na ba aduga magi sebok oriba mabulu na tawjeriba Narendra Modi na Manipur se Bharat machanate haidana ige manu bisesur gi londa da we have been treated as non-Indian Indian Bharat macha nattaba Bharat macha oina ko chi treat tawbana aduna for the last 2 years punamak ko support tore Article 14 litre right to equality aduke freedom of speech and expression aduke freedom of movement freedom of settlement aduke freedom of religious right Article 14 Article 19 aduga human right right to life Article 21 adu Article 25 26 religious right punamak ase Manipur da leitre Manipur praja na wakat li punamak ase asiba sin na wakat pa dauna asiba gi laibak ta jom na ta da bado adugum na Manipur praja sin se asibani haina khallaga Jamraj Narendra Modi ji asina ta bangamdre
aduna akhoi isu mayam semba road map semba aduna secondary bu oigani ko mina aina kanna haning ibse Bharat Sarkar se masih mana tahan bam changya mana tahan bam changya Bharat Sarkar hudok bam changya ba mana kaino ga dana akhoi ki Hanuman Kumbhakarna se tha taruk sudringa da nam dan hudok idana ko adum haina ko mina praja singa loina re haraga Narendra Modi ta kun hen tummi bunu pa se chai ani tummi se kun hudok pa changya ba akhona adu tawse hairi bapuna magase government indan tadir di sugnya yaroi lo phajaba ma semba adu government indan implement tawdraba adu dike rule phajaba ma semba madu implement tawdraba madu thabak to onthok taraba lakha ma semma dum ta leine ban tumdna leine bang sagi pramandana lo tumdna leido adum leigena ba aduna aduma Manipur ke tawriba affairs da sahi ani bauda makeup thokta ba Jammu Kashmir da Hindu kuntarukpu terrorist na tamthina hatpado aikoi su nungaite madu idam we strongly condemn but Manipur da mi chani humpu han sigraba sida kari dam ta Narendra Modi mama yengakte Jammu Kashmir la tawge badu ki dam ta di Pakistani punamak Pungni puni panja manung da inda thado kadam nena lauto I aduga Indus River Treaty Pakistan ki praja sing na thakcha gada ba saja gada ba ising do madu ki lambi du su thadatli punamak ase tawdan Manipur ba yauna Pakistani leibra Bangladeshi leibra haidana thirieba aduga Manipur ki oiriba affairs da di kalimta tasun nadreba aduna the difference between the terrorists of Pakistan, Kashmir ke terrorist ka, Manipur ke terrorist ka, Narendra Modi ki mamita khilna uya ba. Hari ba mayam se, aikoi na chak tindara adugumba, aina irolo ibada aina haijaning badi, yam haning bo badi yam badu mayam loe hai harabanina. June 18 ki thodok to aina maming ama tholi. June kunsa taruk haidana June kunsa taruk haibidi laiba huna te reading terms ni pakong londa ni aikoi ko kombina masum Manipur praja punamak CSO mayam punamak na common agenda amada June kunsa taruk haidi mega uprising the mega oibako mega uprising amato mathu tai ba adu ban tawrabada da Bharat Sarkar o haibang ko MLA yang khai tummi basa haudok pam changi Sarkar semgeraga chamo afaba sathon ama purukna ba ngamdraga noi khudak to resign to gudabani haiba duma pressure ma khone piba chumme aba haiba wakum kharji thamaga asidam talochinjara thank you thank you very much akhoi mathang da akhoi gi aramai tengol gi lesing puren oi beriba sri korunga ba khuman wahi manga tara thapena ba ning jari ahan maktada mang dilenjin biri be mai bel madi hallaman oza guru puna makpui kono no khuram jari aduga yamna sangna su aidi ngasu ngangan de ngasu nganing de thabak oina tauna ba tawse aduga ngasi gi me 3 asida Bufang khudingi pangthok uje ko arambai tengosu leidang kacharaga ai sinla oxia su jingna pangthoi ba mafam khunimakta arambai thajai masi khitang nuai jade punji hargadi miyamgi luchingbo ri ba khoi hana punse CSO khoi hana punse natragadi ngang mana dia roye ngang mana oi roye
उसी कदौरे डिस्कशन आवार से उसी येंगना उसीना बोई कोलोम पायरंग गाय ले रंग बदो माले इन सुंखन बदो करी नो दा लोई हाइदो करे कोई दे माइक ते लेबांग निंगुम से आई सिंजर के लंपा कुम लबु कुम द फमिन जे हानम ता लेबांग निंग बोयना माइक याव द बिदा माइक याव द बिरे को तौ द बिदा करी तौ सिगे तो खनसे ngasai dagi ai tai loina mak ligre problem ngatani ngasai khoina liri ma'am se solution nam ta haide amani yawi marakta ai dia mangang ni thina su sai bigani sai ba su tum nuai sai biyo problem ligum se tau gadaw du kari no tau se sia so me punjan biro ai dia angang ni ai kem yaw roi thabak toi tau ge थो तौगेबा अदुम लीले अमय अदुगी लमजिंग मखादा अदुगी लमजिंग मखा कइनु सिबो सिलेबानिंग ब्रो सिबो लमजिंग मखादा करिनो लमजिंग मखादा पंदबा यादब्रो खै लेबानिंग बसिबो तौरसिने अदुगी माइ बेन जु ngaure खा लेगा अदुगी लमजिंग मखादा थोपिरो अदुगी लमजिंग मखादा थोपिरो कनाई मखारो थोक दुनो खंगत्रेबा इमाय बेन मैम सो आइदा मेरा बाबी लेकाय न मेरा बाबी तय निपाल लये मेरा बाबी खानबगी खामबिउ लावने इकौरे अने मसा खानबद ममाना खामे दुदि ताय दुगा ममा खानबद मसा खामे दुदि ताद्रि मा आई खोइरमे लेबाक सिउ करिनो खंगद्रे अना सैर सैरगा लेबाक निंगम बम मैम दोजु हुजिक सैबम लेत्रे लेबाक निंग बतोखरे को अदुना आई याम साना ngamjagungge इंडिया गवर्नमेंट ना अदु तवी अदा तवी मोदी तुमी तुमदे लोई खंगी मणिपुर करी तौरी येलोमी ना कनानो येलोमी ना तबना कनानो लोई ना मखंगे लान होरपु मतमदा थूब खोजिनी ngasi victim ममदौना इरैबा के दौना थूब खोजि ngasi criminal मदौना खोइ ट्रीट तौरी केस में आम योमेबा आई सुंगन फनाम यावंगिने आई जुको यावंगनी फनाम यावंगनी अदोय कीदे कोरोंगान बगुमा अमा जेल लेग्रगा लेबाक मांगदौना तेबा को आइगुम लिसिंग लिसिंग थोलकनी मतम नने दोना ईगो से आई अदुगी मीनी आई अदुनी हाइबगी ईगो से हानमतंग सुपसल लगा लुखा कुंगुमदम नन थादगिसी अदुगने पुन्नमतंग वारेब लौसी थबक तौस मधुदा थबक तौनो बिनौता आइले आई तौ सी हारगा आई मता साइदा टेंशन जर थैंक यू वेरी मच अखोगे मथंगदा अखोगे प्रोफेसर अबुजम भोकेंद्र मणिपुर यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन की खननेबगी थोरमसीदा माइ तंगल लौबिरिबा कोई इकाई खुमनजरीबा खुराइजम अथौबा पोकोमेगी कन्वेनर अमदी मियान सक माइ फजना खंबीरबा माइ पंद्रसुदुम कोई यामुंग आर्केनी माइ मॉडरेटर बु इकाई खुमनजर अराप मफम कयादगी लाकपिरबा इमा बेन इसेसन इसिनाव कयाबसु खुमजरी आई मतमंगंदना आई खितंग पंजनिंग खर पंजगे अमा पॉइंट सिदी यामना पन्नग्रे ममांग दसु को अदो अखोई लाइक लाइसु हैरे ना एमएनी बेनी अदुनी अदाने ना याम साउन क्लेम तोंगनरे अखोई सि अदु बो अखोई की लाइक लाइसु हैद्रबा इपा इपु सुदना थांग अमदि ता सगुल तोंगगा ब्रह्मागी सगांग ताना अदुगा कोहिमा ताना लौसिलंबा अदुगा ngasi na hausi अखोई से चुजांगपु कांगपोकपी मोरे योबंगम द लेबस याम इकाय नंगाय ना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯦꯜꯕꯤ ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯤꯛ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯃꯤꯆꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯏ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯜꯕꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯊꯥ 14 ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯦꯜꯕꯤ ꯔꯦꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯃꯦꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯊꯕ ꯈꯔ ꯄꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯜꯍꯧꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ definition of Yelongmei indigenous population people haibado madu saba yanaba yaubada UNESCO na tarang hairiba mafam singsida koi pari purigi link connection sagonaba part ising turen sing kaya se makoina maming tholagadi madu ira na claim da waya bagi UNESCO port ama yaure masai koi khangadabani masi ai koi gi leiriba naharon sing ai koi gi leiglai soiraba mayam singsina soiriba history gi adagi sida ko ki lan se attack tawre basi koi gi masida koina matang chana sengdopi bam sangi ai koina soiri sidi koi gi media da international forum da international kano da ai koi gi media wing se khar sole aduga ai koi gi nahawiri ba sing sigi wanglaba energy siga ahaloiro po horobo sing sigi singlaba lok singduga ani se punna satmina bam sangi masi koi organize to ba coordinate to bam sangi adu makoina khangada badi kaidong ida makoi thabuk oiroi kwakta wohong matong matu thesil ga kaidong ida kokilo bi ari moi khangga da bani 2001 census review to ba aduga aikoi gi NRC chanan ba haiba sai koi yam mathok tarabani NRC gi matang si di koina asam de yam tamam sangi masi ngasi gi phap leiba mi pham sina koi gi laiba tongan toan ba 34 STs maitai pangal maitai punna yauraga resolution mal hoga da bani common consensus oina aduga nasai IDP singi wafam dudi mayamna hanjin paningrabani makoi si AC room da leirasu nungai ba ngamoi makoi gi mayum da hanjin ba ngamba adu matam da laibak si nomen pore haba ngam gadori bani aduga hauzik koi gi koksil lagliba sing masida koi gi government of India Manipurna India government na taba government of Manipurna tha khuding gi monitor tawgadabni satellite mapping tawraga karam mafam da kari karam illegal oiba court yauri habado madu report tawraga madu action lawgadabani madu dada khoi gi kana se fagadoribani aduga amuksu aikoi highway gi si hoji thing leire chatta badi yadabna sen thungi phem waraba imai ben praja kaya hoji flight ta kyam tana paira chali hoji ado hoji aikoi gi flight si 10 ni numit numada numit 10 ni flight chali se ado thambada 20 crore ni charana chali se aduna hoji ki oina temporary solution oina asigi concession ama pem do ma changi aduga aroibada ina haijening badi popular government ama lakpagi koi yam oithokpa leire ado popular government ama lakpasida mamang da su koi generation my team fangrabani ado koina kariani new wine in old bottle oi adum oidol leirabani however ai koina karamba history da karamba puari da mito lamit to mit khangdaba mi da senapati piraga mai pak pa yaukibage lakadoriba CM du da akoi unified command oin gadabani kuno ku thagsari thank you akoi gi thalebi lakre na jadu el liko akoi mathang gi wangang loi akoi consultative committee member Sri El Jadu koi wangang loi se ani khakta ngai re ani amati lakpidre aduna hoje pawda ani khakta ngai re
mayamsi yam ware aiju yam ware aduna ngasigi moderator yamung ni mai amati chairman athopa aini kai kumna butcheri loinana election biriba punmam pusu ikai kumna butcheri hau kiba tang kulum doi ngasi dagina chahi ani ki mamangi ngasi gi nubit asimaktada solidarity rally hedana maming tholaga satkiba khongchat adudagi haurakhiba misimna yawba sigamba lan haiba tai asi ekhoina loina ngasai dai haina kre loina hakat yengdraga su maitai na st on ba yaning de kuki singna haibani rally duda maitai no st on ba yaning de de kasu kai de kuki singdana te naga singna su yaning de ba yawe even maitai singi marakta st on bisi yaning de haiba maitai ba ba yawe adubo st on ba yaning de haiba gi kano dagi ho dagi wa ho dagi lak laga separation of administrative unit haiba ba pham demand ase lakpa matam dadi sigi problem ase hen complex orakibane sigi complex origi tanja sida government of India na ethnic divide che tawna na ba hot abane akoi phana mana khange government of India na tawba proxy war ni adu ni dani hanjan jan haikre makoina tawre akoi khangi masagi maramdam masagi marai box dagi hendoga yeknabagi territory da lansan laga yeknabagi territory da lansan dana terrorist mayam ama hat pangamba adugumba laipa ama oriba indiana adugumba laipa ama oriba indiana karigi da makta pikraba magi state ama oriba manipur sida thokpa singneiba asida thokpa hana sunabagi problem masa sahi ani chupna thingba ngamtreno haibse akhoda khange atanna makoina masi santali bagi maram su koina khange adubu punma masi yegakpa matamda aikhoina uribase aikhoigi ima icha sing ichilinau sing masagi maramdamda misel loidana mayumda leiba phangdadana relief camp sida changje pham leidan lodana lerekpa sahi ani phare mioi kya maman jamlaba kya sikre adugi awa ana kya adugi marakta aikhoina uriba pot amadi manipurgi sahi lising ani henbagi itihas ama ipai puchina thambirambada sagal amba apunba manipurgi masak apunba manipurgi masat punna hingminnabagi nungsi chanana hingminnabagi adugumba nungaiba punsirol ado adugi social fabric ado handaki lan asina tapna tapna thugai re aikhoi masen gi marakta amana babu yeknabane na urakpa amma abubu hatningba phaurakpa sina aikhoi gi tungi manipur gi punsirol kari oihubudige haiba sa aikhoi de yamna nungnang ba pot ama oe maram maduna sigi oiriba phibam masida aikhoina sahi ani chupna kanagumba amna government of India na tawgi haiba mata gum chinthaduna purakliba lan ase lotion ba ama mathau tai lan ase lotion na ba hodaba matamda lan asibu mayang liba lan asibu kano tawna na ba honariba puthana ba honariba adugumba government of India do maduda aikhoi ngasidi manipur ge miam hupna haiba sange government of India na khoi tori do khoi puna makhange akoi pele akoi khang ba ngamdre na khoi to o na khoi gi proxy war do lepo natragana na khoi hanbi kro hai si haibra kai dok si haige government of India ge mayokta democratic oiba loi banai da ba khongjam ama sanction ba yana na bagi ngasi manipur ge myam na teling ngai warep ama lokse adugumba warep adugi makhada aikoi punna government of India da makoina chathariba proxy war si lephan ba natragana makoi aikoi ge lebak thado bikro hai baba pham sida akoi are pama lepminaraga masdagi hanba leitana sanction minasi hai baba pham chi thamjaraga swaida lotion jage thank you aroi bagi magang loisi akogi consultative committee ko komigi member Yomnom Sa Dilip Kumar
Asigi asigumba Manipur People's Convention asigi may dangmal lobiriba committee ki chairman obiriba koi now praja mathawa kong onjari loina na asigi moderator ona phambiriba yamung arkenimai busui kai kumnu uchari loina na mangna ngasai hek hawdagi hawdingedagi hawna awaba kaya khangduna yamna sokthaba naidana tabiriba punamakto su sumna ikong onjari hojik akhoi issue si kaino haina nainabagi mathau tadre na khalli loina magna pangre loina magna haigre issue si Manipur da hauriba ihawasigi kanana mamai chummaga hairiba sigi yamna mapung oiba thabak se kanana tawra ena haiba taragadi mangna phambiriba ima singna tawani haiba se masi punamangna hairakan mangna phambiriba ima singsina ahing nungthil khaidana kathokpadagi sipai singi mayokta akanbu kholau ka laubadagi asigumba ngasi phawada imalai pa se kanna lakpani aduna ima singi thodang se am chawi ima singi thodang se akoi kaubi ati aduna ahan bada kanana thohalli haibasidi central government na thoksil soibadagi central government na tauge haina tawam yawbadagi punumaka se ngasi phawda loisandana leibani central government gidi Home Minister Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi, Makoina, Loisan Gi Hairagadi, Numinini Humnida Lobe Abasibu, Nashi Pow, the Loisan Tamba se, Masina Maramoidana, Manipuri Iranga se, Sukam the South Toropani, Asuquina Zatavan. Adu Eragadi, Akoina, Logo the whatever Sida. High central government se Mamit Pang and Tummiba government se Hodok Nanaba, Adumu, whatever Malo Matautai have seen. Matanga proxy war Matsatare se Quakang Makoina Irang si hek Hoboga, no one but the Sipai Mayama Tazale Sipai Mayama Tazalagana Singapum, Drasi. Tazal Lagara Lake Himno, Kara Lake Himno, have a second arm than a Kangadi. Adubu, Labadi, Manipuri Manung, the territory Manung, the lake, crabs, a Kang. High river, army sing a door. Madukari, you know, Habada. High river proxy war, the Sina river. I call you cookie militant sing share, Sigi Mateng Panganaba. Mitay Singu, Laksan Nanaba. Mitay Singu, Pajan Nanaba. Kuki militant singi Maike the Lepaga land, Sonanar Bagi, Damok Tajalapani have a Kange. Adu Aragati High River, Proxy War, the Sina River, Kuki militant sing ado Adugalodana, Proxy War, the Sina River, Army sing ado, Madu Tunamok Loto Karkanda, Akoida, High Bagi freedom do Piga Dabani have a say, Masima, Ako reflect over Zangeng Kali. Adagi akoigi basic human rights violate tawriba ngasai IDP singi karigi mayam ama panagre internally displaced person sing loina mag akoi se nakan yelom da lebiriba sing ngasai imaibel sing sarta sing kari sing loina mo masagi human rights violate tawrakanda sidagi hena waningai leitraba ngasai mangda ngangbi khiba kanona haibi khiba akoigi relief camp tagi lakpai oja anina habi khibaduni aikoi da moida sanagi luhuk upobasu makoi da pen ga da leite habado yamna phajabo haini ngasai gi makoi da pelhanna bagi da mukta makoi bu phanana bagi da mukta phana yamna hona duna su moina pen ga da leitraba adu makhal gi problem ka ado thengnabanina aduna hairiba internally displaced person singi human right violate toriba mang Kibasingi Mafam Kangandiba, she Kibasingi Mafam the Taktriba, she Kibasingi the Makta, Madu Hadliba, crime Torio Singdo, Madu criminals in Bimatakta, action Lokatriba,
मोगी मथक्ता करिगुम्बा मखलगी करिगुम्बा अमता एक्शन अमता लौदना थमीबसे मसिगुम्बा इंडिया गवर्नमेंट से मसिगी मथक्ता एक्शन लौबो ngamnaba मरो अखोय होनगदबनी अदगी फ्री मूवमेंट लेतबगी फ्री मूवमेंट ऐसे चलहलोइब ngmoidabo erabadi kargi lauthoibno tang 9 march ta mahangna governor na lauthokriba home minister na adi tang amada lepe tang 9 dagi march 9 dagi di soidamake hairiba national highway ahum free movement lehelagani haire free movement du leinanaba leiragani haibagi haraubadagi chongthorko mayam ama maduda awapumda tahalle अदो दि फ्री मूवमेंट लेहन बाय से तंगाई फदबने हाबिसे मसिदि अखोइना खंजरगा लेबनी अदुबु मखोइदि चुमनदंगी ममिंग ओइना लेरंबा थबोइना पांगथोकदबो एरमद्रे अदुना अदुम फ्री मूवमेंट दो मदु खुदक्ता लेहनगदबनी हाइबसिमा रिफ्लेक्ट तोबा अदुगा लोइनाना हाइदिबसिंग असि पुलब सुपचल लगांदा ह्यूमन राइट वायलेट तोबा प्रॉक्सी वार लेपा अदुगा इंडिया गवर्नमेंट की थौसिल लानबदगी ngasi फावबदा अवाबा ताहलिबा पुनमक असे सुपचल लगांदा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग चोरचामपुरदगी मियोइसिंग स्वाइदा लेरिबसिंग अदो मयमदा हलनबा मोरेदा हलनबा अदुगा कांगबोपीदा हलनबा हाइबसिदा पुलब यावरबन मखोइना मयमदा हनगे हाइबा मतमदा हनबा याननबगीदमकता थौसिल तौरपा मतमदा फ्री मूवमेंट अदुम लेजरनी मखोई ओइबा ngakbi sembiba dum lejarani aduna si mayam jingje pula punchal lakanda akoi gi hairiba ngasai mayamna habi kriba mayamna ngangbada yaw kriba singa do madu supchal lakanda apunba ware amma laura kanda akoi gi oiba khongjang asigi damakta sem sarasi haiba wafam je thamjaraga tenjari thank you अखोगे मयाम गांगबीगिबा पॉइंट मयाम मत कॉलेक्ट तौरगा रेजोल्यूशन लौनबा होनरक पसिदैसिदा ताबिरिबा मयामदगी कमेंट पीबीनिंग लेरगदी अखोगे वॉलंटियर्स मयामना चे पायरगा चटपीरी अदैदा चेदा इरगा पीबीनबा निक्सिंग जरी केनोदा अखोजे थानानासु लोसलो हाइबगी मतम लोइरे हाइबगी अमा लाक्सलाए अदुना ngasi khana nei na bada lakhriba resolution ado madagi collect tawraga prepare tawraga matam sidai sida ai moderator gi oiba wafam khara ai thamjage yana han bada kokomi gi coordinator khraje mathauba mangduleng hin biriba akhanga hei ahaldaman sirinau ai guru punamak ahambada yana khurumjari akoi loina khange थोदोक्से अदा ऐने गसाइदे ताजबा द इंडिया गा मेजे तुमद्रन लई है ना तसेंगना तुमिब्रा अखोइना हाइको मणिपुर गवर्नमेंट ना तांगा हुमदे इरांग तौरगा नुमि मरीनी तुमद्रन लई है तसेंगना तुमिब्रा तौरोइना तौदब्रा ऐगी येगनबना करी खल्ली ऐगी येगनबगी करी लालोंनो खंगदना लान तौबा याबा होनदेब अदन अखोइना हजि फावबता understand taude kenoda ikhaida mumpi kapsalak pada kumau regiment na mmg na bors ama hanba kan da kapak teba suknu da mmg kapak pada akoina retele tauda da sang na treasure bullet ka live bullet ka punna kapai ani lok su matam da mmg ani na hanba kan da tokieba aduna takpati control toge haradi भारत सरकार की सिफाई लेरिब खुलाई सिना याम लाइन कंट्रोल तौगी तौरोइना तौदबनेबा मसी अखोइना खंगबम चंगी न सही अनि हौग्रे मे की तारीख अहुम मसी अमुबगी मुकना इरगा मणिपुर की हिस्ट्री दे ले होरगा तबु नुमितनेबा मसिदै सिदा ख्वाइदगी थमोइ सोकपा नुमित अमनेबा सिदै सिदा अखोइगी केस तौबगी आंदोलन तौबगी मयाम वारी सी तौबिरे अदा येगनबा मसे खंगदना अखोइ लानथेंनबो सोय यारोयबा अतुना अखोइ स्ट्रेटेजिक ओइबा थिंकिंग प्लान
फ्यूचर की थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग मैम चंगेबा सिदे अखोई तब सुले लेतेबा होजिक टाइगर रोड का जर्मन रोड का सामनारगा कांगपोक्पी का चुराचांदपुर का सम्मीबा कांगपोक्पी का वांगली का सामनबा लंबी अमगे सर्वे तौरसिदे अखोई मैतै क्याम खंगबिरगेबा मैतै खुनम त फावरोइदोइनि नागा खुन खर फावरगा नागा गा गांगनरगा चतनबा तौरिनेबा अदुना सिगुम्बा सि अखोई थिजनबम चंगेबा थिजलकांदा कमाय तौरगा काउंटर तौगदगे हाइबदो तौगदबने अदुना मसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अमा अखोई यामना चंगी मसिदैसदा अखोईगी ऑब्जेक्टिव से करीनो अखोईदे मणिपुर कायबे यारोय हाइबने मणिपुर कायबे यारोय हाइब मणिपुर की टेरिटोरियल डिग्री कायबे यारोय हाइ संग कदरु मसक मयाम अमा लेरी मितोप संगपा तांथोकपा एनआरसी असम दा कमाय तौर फेल होगी ना अखोईदी असम की एक्सपीरियंस लेरबो उकिनम कवरग अखोई सेमिनार तौजरमने करी करी द पिटफॉल लेगी असम दा सोइगिबदो मणिपुर लापा कांदा अखोईना सोइदनब करी हायहोगदगे का हाइबदो अखोई राजीव भट्टाचार्य कौरगा अखोई वरी सादना अखोई सेमिनार तौजखरबनेब अदुना लान तौबदा कोक याउदना लान तौब सोय यादे यामना पिकप फोर्सना कोक के सिजनरगा लालोंग फजने सिजनरगा थेंगनब कांदा लान माइ पाए अदुना तना अखोई हजिक तौरिसदी रिएक्टिव होइबने इमोशनल होइना कदांगमने कापनरे मयाम हौर कदांगमने चपा तांजे कापनरे त गांगजे चपा सना साबि कापनरे सना साबिदे चपा मदुने लेबर सुमांगबा पैसा जो चंगबा रिसोर्स एलोकेशन की टाइम मनी मैं अखोई की पर्सनल सिगी डिप्लॉयमेंट की कमाइना तौगदे खरकदगे हाइबगे अखोई प्लानिंग अमा चंगी मसिमा अखोई मैतै द हजि बावदो उ ब फंगद्री होसो होनद्री अदो हिस्ट्री ना साखीनी को अखोइना लमदा याम कन्ना तौबदा हिस्ट्री ना साखीनी तंपाकतगी सिंग द कारगा मतम खरा लान गुंबा इसिंग जावो गुंबा तदी कागनी दो लोय हलकनी सिंग दगी तमदा कुंबने अखोना मैतैना सिंग द ताब यागदमने हाइबदो यस याबम थोइ अदो लैदेमते लैरोय मीने पीगेसु लैरोय होजि सिंगी सिनाउना कीरिसिदी पैसा पाइबा मैतैना लंपाक लंपाक लैरगा कमर्शियल फार्म तौरकान ताथोरकने ने कीबने प्रजा खरना युम तागे हाइब कान मै शूटिंग थिंगो ए अदगी अखोई आईटीपी की सी आईडी याम तोइना आइगे कलम दे जबने आईटीपी 100 गए रिहेबिलिटेट तौद्रिगै अखोई लान शांतिपुर ए नॉर्मल सी लाए से हाइब सोय यारोय हाइदना अदुना आई गसाई अखोई थेंगरा की आईडीपी ना हरमदो अखोई लोई खांगी खुलमी यूनियन ला इस 1950 दा 1948 दा खुलमी यूनियन तौरगा टेबल गलाव मंत्री हापेजे खुलमी यूनियन दा तौरगा अखोई की पाइटे अखोई की स्पीकर ओइगबा असी बीए पास तौसे ओहेंद्रेबनी केनो दा मोइसे नौना चांगपने मंत्री ओइ यारोय अदना कोम टेबल के लोंग ओहेंगेबनी अदगी 1960s दगा हौरैबा अदगी भूमसोन की दजौ हिस्ट्री का हाइरेसी अखोई तुम थेंगनरबनेबा अदगी हाइरेबा हजिकी जेरारो के प्रेसिडेंट ओरिबा अदगी के अखोई की केनो के प्रेसिडेंट ओरिसे तुम थेंगनरबनी मोय बर्मादे लापने से कोई लोइना खांगे मा की इंटरोगेशन की स्टेटमेंट दा लोइ यावरिबा ngaktaneba aduna leiriba post si अखोइना चुंगोई होने सिजनबसे अखोई हजिवावदा अखोई प्लानिंग से यावद्रेबा अदना अखोई से थिंक टैंक अमा सेमा कांदा मसी कमाइना तौरगा इख्वाइदगी फजन सेंक्शन यागदगे हाइबदुमा अखोई खनबा दरकार होय सुम मयाम पंगलाव लौनबा सिना अखोई फोन क्या फंगदग मानते फोन अमा फंगे हाय तारे केनोदे इंडिया गा मेना तुमदर लई हाइजिदे सुदुम तुमदे केनोदे इंडिया गा मेंगेदे मखा लैसे आसाम राइफल आर्मी ने लैबने 1960 दगी हौना कुकी से नागा के मैतै की अगेंस्ट नाहरो कंट्रोल तौरनो बसिनरे कमाय तो थादोकदोइनो हुजिक लाइसेना यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर है हारकपा पुंडिचेरी की सिस्टम से हेला कांदा मधुना जर्म होरकांदा स्टेट हो लाकनी मथंग मिजोरम ने चिन स्टेट ने
चिटगांव ने पुल कांदा नेशन नंबर लाखनबगी यामना सांगबा अखोई वखलोन आइडिया ने बा मयामना दे खंबी रम गदर खंबी रम गदर खंगदे MNF का भारत सरकार का वारी सावा होकान से कुकी यावरियो मयाम सी हुंदोरे एब कनो इंडिया का मेना मणिपुर की पार्ट चुराचांदपुर से पीरगा ग्रेटर मिजोरम से मुझे सोई याद रहे कोई राजीव गांधी की पीरियड था अदर मोइना साइडलाइन तौरे अदना गांगती होई करी होई सेंट्रल कमिटी यावजे ससाता ने 76 ते सरेंडर तौरे ने मोई कांबुस ने बा KNF की RSM इजे सोंदना इने CN की सो 75 ta IM Silong ko la kan IM la kan 88 ta akoi gi IM NSL la IM ga ki ga khai thor 88 ta sina moi gi kambu sing se moi gi sum semgal lak ne ba adai di moi kam na ma tam da naga la ngam gre ayam ba misi mina ji ku ki da thoe अदे दी लान लोइबगा मोय दी वारी साना करे पीस स्टॉक 97 दे तोरे कुकी की मोबिलाइजेशन से कंटिन्यू तो है मोय पाइती को काम नहीं साइकिल लेदना चुराचांदपुर की यौद्रिंगै की ममांग दे लेब खंत दे मोय मापन हालागा तौरिनी अदर अखोइने हिस्ट्री जु कमाइना तौही खोटखि जो को अंडरस्टैंड तो वो संगेबा मोय की यगनबसिने वाखन जे करिनो अखोइने खंगबो संगेबा कई मोई वारी सानगदनो है वारी सानर कांद मोइन गांग तागदबने अखोइने यारिगे गांगोइदबनेबा कइनाद मोई करी वखन खलिगे हाइबसी अखोइना खंगनब होनगदबनी मोई आदा तौरिबसी करी वारी सानरिगे करी चनरिगे हैजे अखोइ मैथै मचादा क्याम खंगब यावरगेबा कांगपोकपिदा अद हुजिक लाइसी चुराचांदपुरना सेंटर ओइरोइदोइनी कांगपोकपिना सेंटर ओइरकदोइनी कुकी की कईगनो मसी यामना सेंसिटिव ओइबा कांगपोकपि पाइबा मतमदा नेशनल हाईवे 37 का नेशनल हाईवे 2 का कंट्रोल तोबा यायबा नंगी गाफ्रम चिंगजिनदा कोटलैंडदा इराइलाइने योबो ngame अन सिगी स्ट्रेटजी सी अखोइ यामना मैप ने करिने तौरगा अखोइ की ग्राउंड की इनपुट तौरकांदा अखोइ वर्कआउट तौगदौनेबा अदगी हुजिक मतमदा भारत सरकार चैरोबा at this present stage army chaibada khoi the positive oiba amata phangoiba kana the whole of India is focused on Pahalgam incident Pakistan ga tawada sidadi army ke soibadi thoktre ba terror attack tawrisi security soibane ba Rashtriya Rifle amana Rashtriya Rifle Kilgi battalion aini yengada bajaga mi se recruitment tawdadana मी आर्मी दो हजे 1,80,000 की वैकेंसी ले अब नंगे पब्लिसिटी दो अग्निवीर गाने पक्तौ तो वही वाद नहीं रिक्रूटमेंट मी मैन पावर से वाद ले अब अदर यामना थिन वही बस स्प्रेड तौर पर दूध दूधा खुदों जाम लोरी ने अब अदर सीगी तंजादा आर्मी दो सेरू कान से कोई नेगेटिव वही बा हे हो बदगी लेफ्ट लिबरल मीडिया ना कुकी सपोर्ट तो लाए अब राइटिस्ट ने मैते सपोर्ट और लाख बनाया स्लोली सही अमक मखाई सही मखरे है न संगे वा लेफ्ट लिबरल सिंह जी विन तौर पर से फैक्ट्स न तौर इन्हें ट्रूथ न तौर इन्हें सीधे सीधे कोई ना तंजा चादना कारण तो न मुंगांग मरगदी will be back to square one अकोई न मी अहम दे लगी वो पोजीशन दो अदुम लाकनी अदुना लान है बस सीधी शतरंज सानब गुमदी खुद तो नती इम्पोर्टेंट हो रही थी खल्ली वो तुम्बा तुने बा कोक तुने बा अदुना मसीदे सीधा रेजोल्यूशन लोबा चथगदे बा एक्शन में यामसे यामना सेक्शन ने खलोग दरगदी अकोई वागनी how many Meiteis नागागी पोस्ट में भादा करी और पे आगे से भाई खल लगे हो इसी याम सीरियस निको हुजिक लाइव सिचुएशन से देखी तेतुरे तौर कदरा इम्प्रूव तौर कर कमाई तो वो तेतुरे तौर कमाई तो वो क्या ना अखोई की दी मणिपुर की तेरे इंटीग्रिटी का भी यार वैसे कुकी दे नते अब कोई नगादे जो थेंगना तो इन्हें अब अखोई फ्रंट नहीं हंग को तो इन्हें सी कमाई तौर का थेंगना बाजी लांस फोलो से है नते वो वारी साना रगा करी द गिव एंड टेक पीर कांद थेंगनगदौनी अदुना अखोइगी लाइबक थीबना अखोइ वखन खनबा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सी अखोइ क्या याउद्रे
laan sida aduna akoina yamna successful oiba akoigi laan ti oidre keno da koi sahi ani Dimapur labi si akoi chat pagam trabne ba cookie ki di masi chat puswa yate ba head chat kan da moina hairi ba de facto separate administration lai re moiti akoi da sang yadre akoi moi sang yadre ji jure akoi gi union territory PO hai ba se sigi di man se pung tat tat ka do ni na moi de sereng ngai yapang na si su khang ka ne ba si akoi understand ta gadam ne ba kedo boi akoi wari sana ka do no hai kan da Bharat Sarkar da koi ut ka do ne ba akoi di wari sana lotion pa mi good faith to ne ba akoi na CPU na tala ga dong na te ba aduna miseng khomba yekna ba masing han ba yekna ba gi wakhan khang na ba hona ba yekna ba gi ason ba area da is da akoi na yopi thajan ba swai ta ra ka sok na ka da ba lan che da is da akoi de yam emotional oina tangjeng da kam na re gari sa mo thok dar ga tawre adagi Churachandpur landagani and mili singam sama khoma ga taweba Madhupur lantara magadi moidei chama di seram ga neba kukina hat ka tamte tholok pada lan changba sagi lambi do tholok soya deba there is an entry route there is another exit route adu khangdana lalong taraga nomoi pairabne khodi masing yamam de khoi mili singam sama na Churachandpur landagani na lani tagani sangini tholok pada de tora to si neba akhoi punsi amagi maman ase akoi maram jadana sacrifice to ya de ba puning ye pok pa ya ba punsi na te ana aigi moti yamna strategic oi ba apai gi plan torga mo to action lokhat pa yekna bana akoi di yekna base akoi gi yana da ba loina mo se yekna bane na logu do ni Bharat Sarkar ge su yaw do ni Manipur Sarkar su yaw go do ni adagi The Bharat Sarkar, akoina haiga to receive for 2 years. You have gone for a soft option. Theme ga sahi ni to reba. Karib to benefit phang reba. Then go for a hard option. Hard option si khwaidai lai ba de Kampongwi district se lok tho ni. Noi na lambi ji phatra de Kampongwi district se Senapati de mo hanjan han ga haiga da moi kari to ge yeng se ba. And sigum ba option jing si akoi explore to ga akoi sarkar da pressure भी बदरकार लेगा कि ना कोई ना कांगोबी डिस्ट्रिक्ट से ओहेलरो सेनापति द मर्ज तोरने से आई ना हाइरोबा अथवा ना हाइबने याब न तेवा मणिपुर सरकार भारत सरकार ने लाव को तो इन्हें मत पर्टिकुलरली मणिपुर सरकार ने लाव को तो इन्हें तो भारत सरकार ने यार का तो इन्हें स्माइल तो ना ब्लैकमेल तो वो प्रेशर पी बसी लंबी हांगना ना बसी तो इन्हें लंबी सी है हांग मतलब दा नॉर्मल सिटी तब तब ना लाकनी है वो वाफम से थम जाएगा आई स्पाइल टेंशन जगह resolution ji pathok tri gai matam se sida apai gi chair ta wiri ba kokomi gi coordinator athoba gi wahai khara thambina ba niksing jari akhoi hujik si mayam punna ngasai dei nainarak pa dudagi man khatlaga akhoi warep ama yamna kanna semgat sagatna ba kan honari mayam punna warep si longmi na ki si hojik akhoi gi people convention sigi Chairman oina lengsin biba convener athobo khuraijam dagi wafom khadam taminasi ahan magdada ngasigi yamna maru oikraba lebag asina thengnaraiba chahi ani chupna awam shakya khangdana lagliba sigi achumba wayel amadi waroisin nama purakpa ngamnanabagi honabada achauba mateng oigadoriba ngasigi asingulaba mifam asida Manipur gi kachin koya dagi awana awam shakya khangbiraga akoina khanjaruba mi masing dagi ka henna lakpidana mafam asida saruk yabiraba amadi packet kadoriba thabak sing asida akoina nijakhiba thauna sing adu habnanaba hona birakhiba khwai kudingmo po har mamoktari koknona ikai khumna buchari haukiba April tha gi angan ba saruk tagi akhoi
लेकाई लेकाई चतना मियामना हाइबीबा ताकपीबगी मतुंगिना अखोई मणिपुर थोलैबा इरांग असिगी वाथोक असिगी मागी करीना कमायना ओहेलकपनो कमदौबनो मसी अखोई कैदौरगा फगदगे हाइबगी लंबी थिदोमिनबगी ताना तिंगनबगी कैंपेन अमा सुंगलेप लेपतना अखोई चथरखिबदु ngasiगी numit asigi damaktani aduna hairiba ngasigi yamna maru oiba numit asigi moderator oina saruk yabikhiba koigi amung arkenimai leba asigi masak nairaba miyamda thoidok hedongna sak takna dragasu yaraba miyamna makoina ngangba wasing asibu taragadi leba asigi mitna kong oidana matam pumbada lakraba ekoina लोइना खोंगत चरगा खंगत चरबा दुम लब वांगांग लोइ ओइबिखिबा स्पीकर अपुनबा तरागा मापन माइकै माइकै दगी लाखपिदिबा मयाम असिना थंबिरमलिबा वाफम सिंग असिदा युमफम ओइरगा हजि अखोइगी रिपोर्टर सिंगना मचंग ओइबा पॉइंट सिंग अदु लौसन जरगा अखोइ ब्रीफ ड्राफ्ट अमा तौजरी ड्राफ्ट तौबसिदा वारेप लौबसिदा ngambi khriba point mayam adu nataba atopa hena phaba ekoina lojag doriba warep singa sida hapsal loba kana gani na khanbi ba tinbiri ba chilinau sing mai ben sing ahalaman kwai khudimokta leibiraga su ekoigi volunteer singna sema chetama pijara kanda madaida ishan biraga pikhar pirakpada koina wangang ba loirakba resolution draft to loy phobuda adume khoi hangdorga floor se hanga thamjari maduda submit tawbiu ekhoigi ai isagi oina personally phaujabadi ngasi ekhoina lep ka doriba ware basi irang asi loisannana na ba honarakpada india government ka ekhoiga karam ba hiram singda karam ba matangda makhoi ga khoi wari sanagadage makhoi da khoi kari haigani haiba point singa du puthok minaba aduga puthok kadori ba point singa se ngasi gi convention na lepiram gadori ba point singa se masi pair ga khoi india government thengnaba phajana haigani phajana phamin nagani maram chaba khudam changdam loi puthokani madu myam du putho phawda India government na maduda tongning laithorok pa taragadi any point hek madung ba yanadaba tangkak ma lang matamda miyam sem sadana lebiu ekoi India government ingadabne ekoi miyam sangna ingadabne aduna handaki lawgodor ba ware ba se ekoi maning hanba yade maramdi ekoi hanjana imai ben singna ekoi da haibado ekoi tabangamde sahi ani sidage ekoi kayam sangdagi toino ngasi ekhoi phambak asigi nak amadi yet phamiba irang asigi maisha khwaidagi chauna engdang khangdana numit chupa langiba miyam asina ekhoi da haibudo khoi chahi ni khangaga lae ngasi ba wai khoi moida chapchaba karim ta piba ngamde adubu chahi ani pharakpa numit asidadi ekhoi su wasa ibane ngasi miyam na logodori warep sing asina masi ekhoi thabak onthong nanaba India government da khoi tangnarakpa matamda yanadaba matang adudi miyam sem sadana lebiu miyam da India government masi yadre masi khoi namdana lawnanaba miyam gi obe khongjan changchang gadabani ne khoi lauthok jarakani madugi damakte khoi miyam sem sadana legadabni khoi na ngasi khandok jagadori ba issue sing loina mapung phak tabai ai chama da chama loina mapung phare haik tabai ai adubu khoi na khanjabada ngasai ngangbi khriba alaman sing thambiramiba point ekoi gi leiriba ekoi na rapporten lokhaliba point sing aina note toroga pizza khriba point sing asi loina mak masidais dagi ekoi na lokhalaga hapak matam dadi irang asigi waroisin purana na bohana bada sangsan gadoriba ihau asigi magi mamai amadi soidana chummangam gani haibagi thajabududi ai sadadi phawi mayam da su horen soidana phawgani nai thajaba tamjari ekhoida mamang dagi ekhoina ngangjakriba ahalaman singna thambiramiba khulai paiba adugolaba chin kuki gi narco terrorist sing
इंडिया गवर्नमेंट कमदों सगल लाई हजे अखोद लान तारीब लीडर होइरिबसे बर्मा मचानी है खुदम चांगदम लोइन लेरब चेनब यारोइदब वाफमने सिगुम वाफमसिंग असी यावरकांदा मखोइना अदुम लालौबगी लीडरसिंग मखोइगी लानमीसिंग अदु इंडिया गवर्नमेंट अखोइगी इरैपाग असिददी मखा ताना तोलो पिरगा केम सारगा लेहनमसिबदी यारोइ हाइबने मसी सुंगले लेहनबे यारोइ मसी लौथोक्ट्रि फावबा अखोइगी मियाम युमदनेना ताना अखोइ तुमोइदबने मसी हेक लौथोखिबा मतमदा इना थाजब तमे मिचम मियाम तंपाक मसागी मयूं लुपा करोड़ करोड़ चंगन साग्रब मीसिंग अदो मणिपुर ओइना लेजब पामब मी ngato oirangani तंपाक सिदा करोड़ मंगा तरुक चंगन युम सारब मी अमना मणिपुर थुगाइरगा चिंगदा युम सारगा तोंगाना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानगनी हाबजे थाजदे अदुना हाइरब मीसिंग अदुना ngasi मचिन थोपा ngamdriba wa ngang ngamdriba तंपाक हंजरगे हनब नमद्रीबसे खुलाई पाइब इंडिया योग थम्ब नमग मोई थोहनदबनी मखोई खोजेल थोलक्से हाइतारगदि खुलाई पाइब से मणिपुर की लेमाइदगी मुथक्किबसिना नंबर 1 ओइबम थोए हाइदना एगी थमोइद फावे अदुना हाइबा वाफम से मसिना वागी मरुनी मसिगी पोसिदनी इंडिया गवर्नमेंट जु ngakchanaraga अखोइना गवर्नर अहानबा उनबा मतमदा मा मसानो होम सेक्रेटरी ओइरिङेदा थांलियान पाव गुइते हाइरिबा जेदार की नुपा से 93 दा इंडिया दा लागा 94 दा कमायना पासपोर्ट पाइरमिनो ना मा मोय मसाना इन मणिपुर सरकार दा सिथि इरगा कमायना पाइरमिनो सही मदा कमायना सिटीजन ओलमिनो रिपोर्ट पिरो ने इरखिबा नत्रा ना मसादा हंगबदा नोगा तुमिना लुथरगा लेगिबना अदु ngasiदी हाइरिबा पोर दुगी चप चाबा वाफम ममै कोइ ngangnadaba yaroi manamdi makoina ne koigi micham miyam ama lan targa kunja singamal लेभम चाबम खंगन मयुम मकई थुगाई पिरगा लौमी सिंगन लौब फंगंद्रिबा अंगांग कया मांगगा थीब फंगद्रिबसे मियोय कया मांगदन थीब फंगद्रिबसे हाइरिब मिसक सिंग अदुना लीडर ओइबा खुलाई पाइब सिंग अदुगी मदुना थोनबा थौदोगनी अदुना मसिगी वाफम सिंगसे ngasi कन्वेंशन सिदा लाकपिरिबा अखोय खुदिमंगना टीवी की खुथांगदा लाइव टीवी कोइगी टेलीकास्ट सिदा येंगबिरिबा लेबा असिगी अचुंबा पांबा मणिपुर बु कनबा पांबा मियाम खुदिमंगना हाइब वाफम से निजंबियो कौबीगनो मसीगी वाफम से इंद्रिब मखै मसीगी वाफम अहोंग अम लाक्ट्रिब मखै अखोई इरांग असे लोइसनबद ngमोय अदुना खुलाई पाइबा अखोई चिंगथकता अखोई लुखम सिंगसिदा मोइना लुमगा अखोई योरकदोबि ngairiब सिंगसे इंडिया गवर्नमेंट लौथोके हाइब्रा लौथोय हाइब्रा से चप चाबा अताबी वाम ngangnabagi matam चप चारे हाइदना इलवे अदुना हाइब वाफम सिंगसे ngasiगी कन्वेंशन दे कोई वारेब लौनना बहोना मिनसे अखोगी लेरिबा प्रजा यामख्रब मियाम असिना मियोय लाख 15 कुन हेनबबु अहनसिंग नसाई थंबिरदुनी मसागी फंडामेंटल राइट हाबसि लेंगांग न थिंगबसु यादे कनामतन थिंगबे यादे मसिदी कॉन्स्टिट्यूशन न पीरगा लेजरबा लमदम मसिगी प्रजा अमनी सिटीजन अमने हायरदी कनामतन थिंगबे यादबा पुलिस नजु थिंगबे यादबा आर्मी नजु थिंगबे यादबा प्राइम मिनिस्टर नजु होम मिनिस्टर नजु कनामतन थिंगबे यादबा लमदम मसिगी मियाम की हक अमले अदुगी हक अदु फावबा लमदम मसिगी मियोय लाख कुन हेनबबो चाही अनि मल्लगा थंबा लेंगा से कोइगी लेंगा ओइरि ब्राइब वांग जंगदबने मसिगी वांग हंग मतम ओइरे अदुना हाइरब वाफम सिंगसिदा युमफम ओइरंगा से अखोय वारेब लोबो पामे अदुना पुनमगा से ngasi lawdo warebasi पाइरब मतुंगदा ngасai थंबिरब लिबो वाफम सिंग अदुई मतुंगिना लमदम मसिगी लेरिबा लुचिंग बसिंग तासिन खोमजन दनै खोय ताना तिंगनरा कांदा वाफम सिंग से पाइर कांदे खोय इंडिया गवर्नमेंट गा अथुबदै खोय वारी वताई सार काना मियाम की वारेबसे पूरगा चचरगा चप चाना वाइस वाफम सिंग सिगी वाखै नननबगी थबगदो पाखन ननबो होना जगे यानरक्तबा पेनरक्तबा लालकप मतमदा मियाम दा खोय पाउ तमजगनी अदुगा मियाम सु हौनबा लेतना हंगनरुब तौदना अखोई बु पुनिंग थौगत पिननबा थौना हापिननबा लेमना खिबो वारेब सिंगसे फंगननबो होनबदा अखोई पुनबा तंगाई फद्रगदि मियाम की खोंजंग चंगजन लगदबनिना खोंजंग चंगजननबा अखोई सेम सागबी गदबनी मखा ताना चाही अनि से चाही अहुम सुंगौ योहंदना अखोई मणिपुर की इरांग असे लोसननबा होनमिनसे हाइबा वाफम से हाइजबगलोनना रिजोल्यूशन लोइरपगलोन मियाम दा मु पाउदनन होना जगे पुनः पुथागचरी
warep si final nate seme semi vista haptokpa hapchinba loinamak khara khara yaki gine na khali aduna semi basi kogi M Dhananjoy nasigi mayam na habir mi punamak sing adu record tawduna leibiba aduna pathok pigani mayam punna taminasi ngasi kokomi amadi manipur gi miyam punna kusumnaraga ngasaidagi awaba kaya nungsagi yaklo masa kaya khangduna wana mifam lebe bongai biriba alaman lai guru chel chalimai bel punamuk ki mafamda kongno khurumjari loinana kokomi gi ngasigi daista lengsin biriba nuangku subsinna kongno kai kumno chari khoigi ngasigi mifam masina piramba suggestion sing adu compile tawjaraga mayamda ayak thamjabani aduga in spirit pointing manungi oiba wafamda in spirit wakhalonda manaragadi mayamna adum manabasing do subside tawbiu aduga additional labelsing atai tai hapchening basing laibiriba daski aduga kokomi gi akoigi consultative members sing aduga core members sing da submit tawbiraga adum hapto hapchin tawba honabiu haina haijari aihak warep sing asi wa miyam da pathok seri miyoi ba khunai da chana daba amadi tawhai daba thawong kaya amadi laingak lon gi oiba charang naba punamak asi manipur gi asigum laba phibam masina sahi ani mapung pharak laba irang asigi maramda miyam hubna naina minaraba matung akang hai kaya gi oktak sing lauraba matung amadi miyam gi apamba sing loksin duna kupna khanarba matung da makha gi warep sing ase yet na ba amata yaudana ngasi May 3rd 2025 numit asida miyam gi mifamna warep sing asi lokhi manipur miyam gi thamoida kawamdana lehuragadaba miyam na pamjadaba wathok asi sahi ani mapung pharaklaba numit asibu ningsingduna amadi masigi maramsing kupna khangladuna miyam gi warep sing ase mantiknaba yaroi doba wafam singgidamak khongpham chetna miyam hubna longminare lepminare sahi kaya gi mamangdagi amadi matam pumbagi oina top toppa unique oiba saktam ama oina leirakhi leiri amadi leinabagi damak hiram amatada manipur gi integrity historical identity political unity ase mantingnaba yaroi haina warep lauraduna kanagumba manung amasung mapan gi oiba sapu amatana manipur bu kainanaba silakpa thoksil amata miyamna yaroi haibagi achetpa phirep amuka henna ngasigi miyamna aroibo ina sab yungna leminare khongpham chetna leminare makha tarakpa miyamgi pungningi apamba amadi thokliba thokdoksing asigi maram kupna nainaraduna ngasigi miyamgi mifamna makhagi warepsing ase lore number 1 government ki asoiba thoksil manipur gi miyamna thokliba irang ase tasengna india government na thawoi wawoi daba amadi atamnana thon bani haina ngasigi miyamna lawi amasung irang ase makha sangthanduna mayol lamdam gi geopolitical gi oiba khudongchaba amadi interest adukhak yengduna manipur gi miyambu muruoina yelongmi singbu karisunatana khanbani manipur gi miyam manipur gi yelongmi singi right safety amadi dignity matpani haina lawi number 2 manipur gi wathok india government gi lokhom thokpa thodang manipur gi wathok irang asi lokhom thokpa thodang sing lokhidre haiba ase india government na masane yana logadabani amasung akaknaba matam amagi manungda wathok asigi road map ama yathok tuna tangdu laitaba
कांगलुप फुरु पुनमक नुंसी चानना इंगना चिकना लेमिनब यानब सिनगदबनी नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अरानब नैरेटिव इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ना मणिपुर थोकली बिरांग असी मैतै अमसुंग कुकी कम्युनिटीज अनि के मरक्ता थोकपा इचम चंबा इरांग अमगुम हाइरिबा से मियामना यादे महागना थोकली बिरांग असिदा मपान की खुद याउदे टेररिज्म अमसुंग एक्सट्रीमिज्म याउदे हाइबा असे मियामना यादे होम मिनिस्टर की वरोल असे मियाम बुलाना लमजिंग बनी थोकली इरांग असिगी हक्चिन बा असेंग मसक अदु मियाम द लोचिंदुना थमनबा इंडिया की मियाम अमसुंग मणिपुर की मियाम द मिनम बनी हाइना गसिगी मिफमना लवी नंबर 4 proxy war loisilu amasung proxy forces sing sokot pelepu India government na foreign origin armed group sing keno kene UPF UKLF na chingba asiga haktheng na natraga na koi na sokot pa khudak tagi lep kadabani group sing asi sugi ming group sing asida sugi mingda financial support piba logistic support piba अमसुंग मणिपुर की सोइल दा मखोई की यारेक फम पीदुना थमलक लिबा असे लेप कतबनी मखोई बु लेपतना सौगतुना मणिपुर की यलोमी सिंह की मठकटा प्रॉक्सी वार अमा चथा लिबा असे लेप कतबनी मसी मणिपुर की मियामना मखा ताना मखा सांगथना याररोई हाइना ngasi की मिफमना लेबले थोलिबे इरांग असि मिसंग मिखाई नाइदना फेयर जस्टिस पीबगा लोइनना कुकी डोमिनेटेड एरिया सिंग द लेरिबा आर्म मिलिटेंट सिंग अथुबा मतमदा मिलिटरी क्रैकडाउन तौदुना नत्रगा अतोपा एनी मीन्स समसिजनरगा डिसआर्म तौगदबनी नंबर 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा फंडामेंटल राइट्स सिंग मणिपुर की मियाम द फंगलु इंडिया गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा फंडामेंटल राइट्स सिंग मणिपुर की मियाम द मपुंफाना फंगंदना थमलकपा सही अनि मपुंफारे असिगुम थौसिलसे खुदकता लेपतुना अथुब मतमदा सिटीजन अमना इंडिया की सिटीजन मन फंगफम थोकपा मसागी हकसिंग मणिपुर की मियाम द फंगलु नंबर 6 फ्री एंड सेफ मूवमेंट जहालु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुरी मियामबु नेशनल हाईवे सिंग दा अयत अपन लेतना ससुकसिन तवे यहालु होम मिनिस्टर ना फ्री मूवमेंट जहालगनी हाइना मणिपुर की मियाम द लाउथोखिबा वाफम सिंग अदु थबक तो ओंथौ अमसुंग मियाम की थाजबा मांगनगनु नंबर 7 लो थुगाइबा अमसुंग एंटी पीस एक्टिविटीज तौरिबसिंग की मथक्ता लीगल एक्शन लौगदबनी इंडिया गवर्नमेंट ना लो थुगाइदुना अमसुंग तौनिंगबा तौरिबा असे थिंगदुना इंग तप्पा हंजिल हनबा अमसुंग इंग तप्पा पामद्रिबा इंटरनेशनल ओइबा लुप नत्रगा मियोय सिंगी मथक्ता मटिक चाबा अकनबा एक्शन लौगदबनी मखोइना हॉस्टाइल एरियानी हाइना लाउरिबा मफम सिंग मणिपुर लहेलोइदबनी हाइरिबा हॉस्टाइल एरिया सिंग असिना मणिपुर की इंटीग्रिटी अमसुंग यूनिटी दा अचौबा सिंगनबा अमा ओइ मसिना कम्युनल हार्मोनी बु चैलेंज तवी मणिपुर की मियाम सिंग मफम पुनमक्ता ससोक तसिन तोहनबा याहनगदबनी नंबर 8 उमंग ngak senba अमसुंग ओपियम हाबिदि पोपी कानी थाबा सिंग थिंगबा मणिपुर की चिंग सिंगदत लेरिबा उमंग की सरुक सिंग मपु पांदबगुम पाक्तकना नकोकथोकलिबा अमसुंग इलीगल पोपी हाबिदि कानी कल्टिवेशन तोरिबा सिंग की मथक्ता सब साबे एक्शन लौगदबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पोपी कल्टिवेशन तौदुना आर्म वायलेंस चथरिबा इंडिया की मपान अमसुंग मनुंग की नार्को टेररिस्ट सिंग योखटपा लेपतुना मरु फंगना मुतकदबनी मणिपुर की हिल एरिया सिंग था खुदिंग सैटेलाइट मैपिंग तौदुना मॉनिटरिंग तौगदबनी नंबर 9 अरानबा सासिनदब डॉक्यूमेंटेशन सिंग सीज तौगदबनी गवर्नमेंट ना चिंग द लेरिबा रिफ्यूजी सिंग ओइना लेखिबा सिंग इलीगल सेटलमेंट अमसुंग नारोंदा लम खोपसिलिबा सिंग मियाम खंगना डॉक्यूमेंटेशन तौगदबनी सासिनदब डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन लाइरिक सिंग सीज हाबिदि बैन तौगदबनी लो काइना संगसेलगलिबा मिटोप सिंगना नंदम असिदा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस थोहंदुना यलुंबी सिंगबु सिंगनरगलिबा असे थिंगदबनी सिंगनरकपा असिना स्टेट असिगी इंटरनल सिक्योरिटी दा चाउना अकाइबा पीरे हाइबसे खंगना थबक पाइखटपा हौगदबनी नंबर 10 नेशनल रेस्टार ऑफ सीजन एनआरसी थबक तो ओंथौ
मसीगी यलोंगी सिंगदा अचौबा सिंगनबा ओइरिबा डेमोग्राफिक इन्वेजन असे सब चाना खंगदोक्तुना मणिपुर एनआरसी अतु मतमदा थबकता ओंथोकदबनी मणिपुर चरांग नरिबा हाना सुनबा कांगलो मसेन मुंगनबा इनसिक्योरिटी पुनमक असिगी हौरकफम इलीगल इमिग्रेंट सिंग असिनी मरमदुना एनआरसी तौदुना मखोइबु खंदोकदबनी अमसुंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग मखोइदगी कक्कदबनी अरानबा डाटा दा युमफम ओइबा 2001 सेंसस असी चनबा यारोय अदुगा मखागी तेंतकपा खोगी कनोसिंग से इंग्लिश की कनोदा ओइना शॉर्ट ओइना थुबगी जरा तौबनी मसिम तंगा पाथोक सके तंगाई फदबा मियोइबा मना फंगफम थोकपा हकसिंग मयुम कायदुना चेनखिबा आईडीबी सिंग मयुम कायदुना लंजेनखिबा आईडीबी सिंग की मसागा मयुमदा इकाई खुमनबगा लोइनाना हंजन हलनबा अकनबा मतम अककनबा मतम अमगी मनुंगदा थौरांग तौदुना खंगनगदबनी मखोगी युम साबीबा अमदी अनौबा पुंसी अमा होंदोक चाबा ngamnanaba amadi khunda laita hannanaba matik chaba compensation pibiba amadi resettlement gi mayokta lairakpa khudingmakki mathakta akanba thabak lokhotkadabani haibasing asi akoi mayamda table tawjari aduga atai submission omission delete tawningba khuningba sing lairagasu point atai su khare yauri yabubudi hojiki IDP gi matangsu खरमगा हाइजर के IDP सिंगी असुम्बा अमदी पिफम थोपा कंपेंसेशन पीबा खोपा यावरे मतिक चाबा सेनफम पीननबा IDP सिंगी अमुक हन्ना खुंदा लाइता हनबगी मतंग यावरे महिरो सिंग IDP सिंगी महिरो सिंगी फ्री एजुकेशन पीबगी मतंग अदुगा थीब खंगदना लैरिबा मिसिंग पर्सन सिंगी मोइगी सब चाबा आइनगी ओइबा थबक सिंग मोइगी मांगलिबा हाइदियारे मिसिंग पर्सन सिंगी फैमिली सिंगदा सपोर्ट पीबीबा अदुगा इंखोल लोफम सिंगाक सेनबा लौ सिंगुबदा अखोगी चंगबा ngamdana leiriba jaga sing phajana ngak senduna lौ सिंगु के थबक मखा थाना phajana mai pakna sathana haiba asugumba point sing asi asini ngasigi aru asamba kano singse mayamda thamjari हौजिकी खोगी रपोर्टना पाबिख्रिबदुदा अवार्ड पचिथबा लेबिरगसु मयामना थंबिरकप यानी अदुगा वारोइसिन ओइना कोइना ड्राफ्ट मचा अमा तौजै सिगी ड्राफ्ट सिमतंग पाथोकचगे अदुगा मसिदा मयामना याबिरगदी हाइरो पोचिंग अदु कोइ वारे बोइना लहोननबा मयाम ngaktang khoi sigi aroiba वारे तुमतंग लोइ लोमिनरगा लोइसनमिननबा कोई लाइफम लेन सिन ngak pi sen bibagi ngasai ma koi thamnakibado इंडिया की हिमालय चिंग लेबा कोई अमरनाथ अमदी केदारनाथ लाइफम लेन सिंग ngakpi senbiduna lai khurumba yahalliba sigumna मणिपुर की लाइफम लेन ओइरिबा इबुदौ कौबुरु थांजिंग अमदी कोंगबा मरु यावना अतोपा मरु ओइबा चिंग लेरिबा लाइफम लेन सिंग असि ngakpi senbiduna यामख्रबा मणिपुरी लाख तोंगान लेबा अतै दसु लेरिबा सिंग असि अपुनबा लाख कुन हेनबगी लाइनिंग फमसी इंडिया लेंगाकना ngakpi senbigadabani haiba wafam asimasu koi hapchanjabani aduga aroiba aikoigi concluding remark ta manipur miyam gi mahut sinduna ngasi gi miyam mifam masina india government pu lamdam masigi miyam masagi citizen on leiriba sing asigi hingnabagi hak amadi kai khumnaba punamak phanghangadabani karigumba lemnariba wafam sing asi akaknaba matam ama khanghal laktuna thabak ta onthoknaba thorang toroktaba thoklabadi lamdam masigi miyambu india lengakna mirai bire amadi nathairaga thambire haina lawbuga loinana miyamna masagi hingjanabagi damakta lokhatpam thokba thabak lokhattuna masagi right phangnaba paikhalakpa thabak singda india government na karimta hairakpa yaroi makha tabada karigumba ngasigi mifamna lebliba warep singasi thabak ton thokpa ngamdriba phawba manipur miyamna makhal amatagi yasinnaba amadi india government ka wari saba amadi taknaba natana atopa hiram amatada thabak tawdaba haina lemnare ngasigi mifamna amukka hanna lemnari madudi manipur gi miyam gi hingbagi hak
अपुनबगी सक्तम ngakpa amadi miyam masigi yaifanaba thorang tawba haibasi India lengaki tawpham thokpa mathauni amadi masigi thodang asi atoppa maram sing maram pisinduna maram amada thangjinba amadi thaidokduna maram piduna leithoknaba honaba yaroi haina ngasigi mifamna lepnare haidana sumaina haina jabani aduna masida miyamna yabiragadi ahoba kwam tang khuraga ngasigi ware basi lominarsi haiba wafam thamjari मैम याबीरबनी वारेप फजना अखोई इंग्लिश मनपुरी अनीमक्ता मपुंग फाना फजना नमथोकचरगा प्रेस मीडिया फोंदोकचबगा लोइनना हारिबा वारेप पाइजरगा मखा ताबा कोकोमी खोंजंग चक्सननबा सेम साजरगे अदुगा लेबांग मियामसु अचीबा अकोंबा लाकपा मतमदा अखोई तुंग लेपिननबैदमक्ता सेम सादुना लेबियु हाइबा वफमजे हाइजबा लोइन टेंशन जगे पुनः पुथागचरी लोइसलकपदा मयाम पुनमुकु थागत वरोल पिबिनबगिदमक्ता फाइनांस सब कमिटी कोकोमीगी कन्वेनर युमखाइबम सुरजित कुमार खुमनबु बोर्ड ऑफ थैंक्स प्रपोज तोबिनबगिदमक्ता कोक्सिनजरी ngasi थौरमसी माई पांगनबा होनबदा असोब थौदांग लौबिखिबा ख्वाई खिबिपु थगत वही पीनबगी तंजा अदु लौजद्रि मांगदा ngasiगी थौरमसीगी मॉडरेटर ओइबिखिबा इकाई खुनजरिबा आरके निमाई रिटायर आईएएस लोना थौरमसीगी चेयरमैन की फॉर्म लांगदा लिंगसिनगी पिगिबा इकाई खुमजरबा कोकोमेगी कन्वेनर खुराइजम थौबा इकाई खुमजरी लोना लापीब ख्वाई इकाई खुमजब लोना थौरम मपुंग फानब होनबदा वांगालोई अचौब थौदांग लौबिखिबा खुदिंगमकपु थौरम खन नैनबदा मपुंग फानबेगिदमक इकाई खुमनजब लोयना सेंजलांगजरिबा कोकोमीना थागचरी लोयना थौरमसीगी मरु ओइबा नुंगी ओइबा वरोल कया खननगिदमक्ता तोंगान तोंगानबा कांगलुपसिंगी लुसिंगबा अमदी लिंगबिरक्लिबा कांगलुपफुरुगी मियामबुसु इकाई खुमनजब लोयना थौरमसी माई पानबिगिदमक्तसु थागचरी लोयना मणिपुरगी तोंगान तोंगान मफमदगी लेंबिरक्लिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमदी मायरा पाइबी इमा सिंह लोयना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह लुसिंगबुसु थौरमसी माई पाकना अखोई पांथोक्तना अपुनबा वरेप अमखक लौमिननबगी तंजा अदु पुनः पिबिगिदमकसु थागपगलोइनि काई कुमनबु उच्चरी अदुग लोयना थौरमसी अखोई अमतो ओइबा वरेप अमखक लौननबु होनबदा अखोई रिलीफ कैम्प लेबीरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन अमदी अखोई लेखिद्रबा अथौबसिंगी फैमिली अदुगा होजी फावबदा अखोई थीब खंद्रिबा मांग्रबा इमुंग मांग्रबा मियोइसिंगदुगी अखोई मागी फैमिली मेंबर्सिंग ख्वाइखिबक लिमिरक्तुना अखोई अपुनबगी ओइबा वरे अमखक लौननबु होनजबदा अचौबा सही पांगल थोना पीबीगेदमकसु थागचरी अदुग लोइना थौरमसी माई पांगल होरमदा छात्रगी लेबिरिबा माहिरोय कया अमदी फार्मर लौमी सेमी कया लेंबिरक्तुना थौरमसी माई पांगनब होनबदा अमतो ओइना पुमिनबगी तंजा पीबीगेदमकसु थागचरी अदुगा थौरमसी पांथोंगनब होनबदा अखोई तंगाई फदना मांगदा लेरिबा सामिना कर्नाट अदुगा चेयर मयामसी तोंगान तोंगानबा टेन हाउसिंगना अखोईदा कोऑपरेशन पीबीदना मतेंग पांगबीबगीदमक्तसु थागचरी अदुगा लोयना थौरमसीबु सरुक याननगीदमक्ता तोंगान तोंगानबा मणिपुरगी मफम खुइदिमक्तगी अखोई सि यौननबो होनबदा तोंगान तोंगानबा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अखोईगी सोसाइटी सिंग विंगर की बस की ऑक्टो की अदुगा लेरिबा मयामसिना अखोई अचौब थौदांग लौबीरगा अदुगा तौबीरगीदमक्ता थागचरी अदुगा लोयना फाइनेंशियल सपोर्ट थौरमसी माई पानगीदमक्ता अखोई तोंगान तोंगानबा अखोईगी प्राइवेट फार्म सिंह अमदी लनाई मियोइसिंग
amadi government gi leiba employees sing department singna sen gi timbang pibiduna ngasi sinja langjari basi asoba pangal ohenba gi damaksu thagachari loinana port oina aikoi gi sangdaba yadaba mayam sinariba ising amadi refreshment tungan tungan ba pulam kayasu pangbi gi damakta pangbi le simbu ikai khumnaba uchari aduga thoramasi mayam asopan amadi aikoi langbiriba awana europada aikoi medical gi oiba khudong saba ambulance amadi medical team saruk yabiriba aikoi health service department Indian Red Cross Society Midland aduga Kanglaisa ambulance service makoina asawa thudang lobi bagi damakasu thagachari aduga Imphal Municipal Council na aikoi gi ngasi tiliba miyam sigi aikoi da toilet ki kari kari gi mayam ama makoina senbi langbi dana mayam sigi da laiba mayam sigi khudong sa pipi gi damaksu Imphal Municipal Corporation basu ikai khumnajaba loi thagachari aduga ngasigi thoramasi mai partner gi damakta Manipur miyam da aikoi yohonbi gi damakta achawa thudang loiba print amadi electronic media gi sinau simbasu ikai khumnajaba loina senjalangjariba kokomina thagachari loina thoramasi live telecast thabiduna miyam da mitmai panghananaba amadi khana nairebesu khudimok mayam da saruk amato oina yaminabagi thudang lawiriba aikoi gi live telecast ta achawa thudang lawiriba karigumba amount amata lawdana miyam da donate tawga loina songthok pirliba ISTV gi live thabiriba aikoi gi official sing aduga loina Impact TV ISCOM Elite TV Mami TV ISY TV Tom TV SK TV hairiba mayam sina karigumba amount amata lawdana miyam da program asi Manipur miyam amadi tongan tongan malengi miyam puna saruk yan minabagi live thabiduna asobo thotang lobi bidamaksu kokomina kai khumnajaba loina aikoi mayambo handana thagachari aduga loina tongan tongan ba YouTuber mayama ngasi yamna voluntary oi mongda lengbiraktuna malemgi miyamda ngasi khanajari ba sugumba irang asina sahi ani farakpagi masi waru silama porokna ba hona bada malemgi miyam pum aikoi tan khangmina ba umina na bagi oiba tanja ama khak lobi bemagtusu thagachaba loina aina ngasi miyamda ngasi gi lei ngasai aina panjargi ba mayam dogi apunba cooperation apunba khusamna batuna ngasi gi thoramasi mai pakna aikoi amato oiba warep loraga aikoi gi apunba gi pangal sagat na bai tanja do loba ngamjabani haibo homse thamjaraga ai thagat wai si matang sai tenseli thank you loina na aikoi hujik pung taruk taba matamda Kanglan Nongpok thong mamangda aikoi miyam leikidraba singi Manipur gi rang sida leikidraba singi thawai singda kachaba maira kachagani aduna imung manungi ga kokomi gi thomi singa punna maira kat pachamin nabasu nolona nisingjari adu aikoi media gi chinau singsu saruk yabina ba nisingjari Hojik aikoi hello hello ngasi pangthok chariba people's convention haukiba megi tarik ahum 2023 dagi ngasi fawda sahi ani mapung pharba thoramasi yamna mai pakna loisinjare pumnamakpusu sitha nandhauba leitana amuk tasin khomjinjaraga khurumjari purmapu thagachari